Mina ni nge lavi ku tivisiwa hi principal. Yeah. Siku leri ni nga ta hindza misaveni. Va ta ni tivisa ku antswa ngopfu. Yeah. Vanhu va ta tlanga onge no va koho. So lava ku tivisa ekhaya wa hanya. Problem. So tlanga va tivisa mufi. Nga hindza. Swi kona sweswo. Kambe la anga kha muroho kona ka xinwentana lexiya. Oh, misho ku khiwini mro. Okay. Oh, mro okay. Miroho okay. Mina xivindzi xa ku kota ku vona munhu. Okay. Ku hlongoliwa ka mabyeni. Swi huma ka ku kha miroho. Miroho ekhini. And I wo sungula ku kha miroho. I mani un'wana. No, Julius ekhini. Xivuriso xa siku ra namuntlha xi ri kwahle mavulungu wa dlawa hi vavasati hi ku rivala. Le Ishangani Gang. La ihlela hinkwaswo leswi rhumerisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani Gang. Shangi. Misho. No, leswi swa swi lava ku va swo boha. 1 minute matimba. No, I'm sure ta valandzeri va hina eka Shangani Gang eka siku ra namuntlha eka lembe ra 2026 andzaka loko Sundowns imbulumba bye Pirates va kwatile vanhu ni vona na principal la kwatile la ya mara sweswo swi vuli ka podcast no hinda hiko Swi vona kona. No man hi rhandza ku va hi kombela ku khomeriwa nyana ku va hi nga ti khomanga kahle aka episode leyi nga hundza hi over dominate vuyeni bya hina mara u nga ri intention ya hina ku ri timhaka ta vuloyi bya le Mamboni. Mi swi vonile ku ri murhi wa principal wa le Mamboni a lwa na murhi wa Dr. Tim wa le Mamboni. So boha ku va na bomo nyana la ya ku ri ku va ku ri na hasa nyana. Principal Marikana cancer swinene ka nkarhi lowu mi nga hi nyika wona hi tlhela hi xeweta na ku amukela varhandzi ni vaseketeri va Shangani Gang. Impela hi ta lulamisa laha swi nga fanela, hi antswisa laha swi nga hoxeka. Ana Xitsonga xi vurile loko xi ku nandzu i xuka. Loko va ku nandzu u xuka va vula leswaku nandzu wu tshama emunhwini. Mi ta hi khomela ka leswi hi nga va ku hi swi endlini swi nga famba kahle hikuva ha hlaya. Ti-comment ta n'wina ku ri hi kota ku lulamisa hi antswisa podcast leyi ku ya emahlweni hi kota ku yi seva rixaka ra hina ra Vatsonga ene hina ku themba ku ri yi ta va yi karhi yi endla swilo swi nga fanela. Eka siku ra namuntlha hi ta languta tanihi leswi hi langutisaka swona timhaka ta misava hinkwayo laha hi nga ta languta tiko ra America na timhaka ta ti-tariffs ivi na mhaka ya Supreme Court judgment leyi nga kota ku va yi humelela hi siku ra ti-20. Hi ta tlhela hi tsutsumela eka tiko ra Afrika laha hi nga ta kumanyana matiko mambirhi manharhu laha hi nga ta va hi karhi hi swilo swo hambanahambana. Swi beni nyana nkarhi loko ma ha tirha ka radio so kusuka kwalano kusuka kwalano hi ta tsutsumela eAfrika-Dzonga laha nakona hi nga ta khoma timhaka timbirhi tinharhu kambe hi ta tlhela hi ya eka tanihiloko mi swi tiva leswaku ku na hosi ya Vatsonga ya xisati leyi yi nga lova laha va nga ta lahliwa minduku hi siku ra sota kambe a ku ri na ku va tsundzuka laha tihosi ti nga vulavula varhangeri va nga vulavula se hi ta ringeta hi matimba ku ri hi vulavula katsongo na hina hi swona kambe hambiswiritano hi rila na vona va ka N'wamitwa eka leswi nga va humelela va ka N'wamitwa i swilo leswi nga humelela rixaka hinkwaro kambe esikwini ra namuntlha hi ta va hi nga ri hi ri hexe hi ta va hi ri na muyeni wa hina loyi ni nga na ku tshemba leswaku u ta ti tivisa kusukisa sweswi muyeni wa hina titiviseni va swi vona himpela ku ri va yingisela ma swi kota ku vulavula ririmi ra Xitsonga ro hlantsweka
hlawuleka ra nhlawulo wa le henhla wa le maninginingini a hi tweni ku ri hi n'wina mani mi nga byela vahlaleri ku ri hi n'wina mani nakona namuntlha mi va khomele yini no enkomu na cancer a ni tivi ni ta mi vitana muhaxi tingonyana ti swi tivi ku ti ta ku hi mina a ti tirhi hi mina no bala i ya no hikuva Khosatu matsalwana se no bala na cancer former organizer ya hina Nihawu nationally yeah well leswi ni nga ta xi vula i mhaka ku ri mina hi mehe Masingita Mavela Sindlovu ni tswariwa xibedhlele xa Khensani ni huma ka Sikhunyana a block 20 ivi ku ya hi vurhangeri lebyi ni nga tshama ni va na byona ni rhangerini ka Sikhunyani nhlangano lowu vitaniwa wa vantshwa wa SACP YCL as additional member na va Jim Fuel and then na Youth League as additional member binsuka ni ta Joni ni ta rhangela nhlangano wa ANC Youth League tanihi secretary ya branch kanharhu ivi ni va chairperson va mutshamo wa xitulu matsalwani kanharhu ni va mutshamo wa xitulu kambirhi ya se ri baseni ririmi ivi ni rhangela rhavi ra ANC va yi vitanaka Ward 77 xilungu ni va kambirhi ni va leswi va swi vitanaku additional member and then ni sweswi ni rhangela zone ya le Midrand ya ANC ku ya hi timhaka ta migingiriko ya union ni ve secretary ya Nihawu matsalani wa Nihawu kusukela hi 2019 ivi ni tlhela ni vuyela ra vumbirhi 2022 ivi vatirhi aka Gauteng Department of Education va ku no vuyelani hi futhi hleketa ku hi rhangerini se a ya ha ku lavi la a rhavini se hi ku lava ku ya rhangela xivindzi xa Joni i seketela mutshami wa xitulu se ni museketeri wa mutshami wa xitulu aka doroba ra Joni hi ku angarhela ku sukerisa a Orange Farm ku ya fika Diepsloot ivi ka Khosatu ni vuyele ra vumbirhi tanihi museketeri wa mutshami wa xitulu swi fanele ka Nihawu so eta pa hi tirhisana ririmi ra Dyatlhambi a ni ri tiko ra Joni loko i vulavula i vulavula hi ku katsakanya va ta hi khomela Vatsonga Machangani ivi ni rhangela la Midrand na nkulukumba laha principal i matsalwani mina ni mutshami wa xitulu mina ni vuyela ra vumbirhi vona va nghena ro sungula tanihi matsalwani so yi ta phinda principal leswi swi hi endlaku ku hina hi va ti PEC members ta Khosatu a Gauteng so loko Gauteng yi tshama ya Khosatu vurhangeri byi tshama va vula na principal va vula na mina hikuva hi rhangela Midrand swi hi teka swi hi veka aka PEC aka PEC ya Khosatu mutshama xitulu tanihileswi ni mi vitanisaka xiswona a swi nga ta hambana ngopfu esikwini ra namuntlha loko ni kha ni mi vitana laha swi ta va swi ri kahle ngopfu ku ni mi vitana hi ndlela yaleyo kambe xin'wana lexi ni tsakelaka ku xi vula i timhaka ta ku ri hi kume vonelo eka ti-comment leri ri nga kombisa leswaku mi nga va tivisi va ti tivisi va tshikeni va ti tivisa se hi mpela swa tikomba ku ri loko mutshami wa xitulu va ti tivisa hi voxe va kota ku va va nyika leswi vayingiseri va lavaka ku va swi kuma kambe ku na yin'wana minkarhi hambiloko hi ku va fanele va ti tivisa van'wana va lava ku tivisa kambe leswi swo kombisa timhaka ta ku ri n'wina tanihi vahlaleri mavonelo ya n'wina hi matekela enhlokweni naswona hi ta tshama hi karhi hi lulamisa hi antswisa laha swi fanele ku swi antswa kona se lexi humelelaka eka nkarhi wa sweswi hi ta ya mahlweni hi ya languta timhaka ta ku va Supreme Court ya le America yi alani na leswi Trump a lava ku swi humelela ku lava vitana vitu dama
Trump president Yeah. Trump a ni rhange ni twi A ni- no vulavula a ni kanjhani ni vulavula ku biha yena a nge ni twi ni vulavula hi Xitsonga a ni munhu hambi a ri na vuvabyi bya nhlokono ma n'wi hlonipha ya hava hlonipha ene va ta swi vona ka kahleni ku n'wina mi le ku ringeteni ka ku susumeta ku va nga va va ri na vuvabyi lebyiya kambe hambi swi tano a hi tweni mutshami wa xitulu la comrade Marvelous ku va hi hlamusela hi timhaka ta swibalo na ku hambanahambana ka swona ku ri hi ta kota ku hi sungula kusuka kwalano leswin'wana hi ta va hi karhi hi vulavula hi swona loko hi karhi hi ya mahlweni xana mi nga va nyika yini vayingiseri mayelana na ruling leyi nga kona eAmerica ya Supreme Court ku va va Trump Va bakanyele tlhelo va bakanyele tlhelo xikombelo xa yena xa ku fanele ku va ku ri na ku ngeteliwa kumbe ku tlakisiwa ka swibalo emisaveni hinkwayo ya xo sungula Monty Basa leyi lava va alaka ku ti tivisa va endla xihoxo xikulukumba hi mhaka ku mina ni nge lavi ku tivisiwa hi principal siku leri ni nga ta hindza misaveni va ta ni tivisa ku antswa ngopfu vanhu va ta tlanga on'we no va koso loko va ku tivisa hi kha hi wa hanya tlanga ri va tivisa mufi a nga hindza mara leswi nga ta swi vula hi mhaka xiboho xa court kumbe huvo i ku ri a swi ta hlamarisa loko ku ri huvo a yi ta va yi teke xiboho lexi xi fambisanaka na nkulukumba Trump ni ta n'wi vitana nkulukumba hi mhaka ku hlonipha kambe hi ku ya hi ndhavuko na xintu a hi xiximi misisi yo basa hi xixima hi ku ya hi hina hi ndhavuko wa Vatsonga munhu i fanele a hanya ku ya hi malembe ya yena kambe sweswiwani America yi tikuma yi kha yi rhangela hi munhu loyi a nga basa nhloko kambe byongo bya yena byi thyakile ngopfu hikuva a nga koti ku xixima na ku hlonipha vutiyimeri bya matiko hinkwawo la misaveni leswi swi nga xungeto aka matiko hinkwawo ya misava hi ku kahle loko ku ri matiko hinkwawo ya misava hinkwayo va president Ramaphosa na van'wana loko a vo hanyisa leswi yena a hanyisaka swona a swi ta vula leswaku la misaveni ku ta va ku onheke ngopfu hi ku xo sungula a nga swi koti ku ti humesa aka United Nations kumbe aka G20 kumbe aka mihlangano yin'wana leyi yi nga kunguhatiwa hi misava hinkwayo kumbe varhangeri va misava hinkwayo leswi kombisaka kahle leswaku wa swi tiva loko a tshamina ri yexe ku leswi a swi endlaku a swi fambisani na leswi misava yi swi navelaka kambe hikuva loko a languta hi ku ya hi ntsengo lowu tiko ra yena ri nga na wona na ku ya hi mpfuno lowu va kotaka ku pfuna matiko lama nga xaniseka ku ri hi ku nhlupheko lowu wu tise hi vona va ti byela ku endzhaku ka malembe yo karhi hi ta vuya hi ta tirhisa nhlupheko lowu ku ri hi kota ku teka swicelwa na swin'wana leswi nga swa ndhavuko leswi swi hi nyika xiphiqo hi ku loko hi langutini loko court a yi lova yi teka xiboho lexi xi yimaka na yena a swi ta vula leswaku nawu mitiko hinkwayo misava hinkwayo swi vulavula leswaku a wa ha ri kona swi ya hi ku wena xikhwama xa wena xi ente ku fika kwihi xa vumbirhi i ku leswi a swi tekaku tanihi swiboho hi ku ya hi xibalo i swi teka hikuva a lava ku chuhiseta kumbe ku xungeta matiko lama ma nga riki na matimba hi tlhelo ra mali
ku ri va pfumelela hinkwaswo leswi swi vulaka leswi swi hi nyikaku xiphiqo loko no mi nyika xikombiso sweswi i le ku pfuneni a Nigeria ya hi mhaka ku va ku ri na mpfilingwano na nyimpi leyi nga kona xikarhi ka vakreste na ma-Muslim mara hina hi tiva ku tipolitiki a swi tiva ku va a rhumela masocha ya yena va ya nyika vutivi kumbe ntokoto aka masocha ya le Nigeria a hi mhaka ya ku va a lwa na mhaka ya vukreste kumbe ripfumelo i mhaka ya ku va a la ku tshama laya loko a heta hi ku tiko ra Nigeria ri na ndzhaka wa oil ya yena i languta sweswiya so se ina problem yaleyo ya ku ri munhu wo fana na loyi a nga fanelanga a rhangele tiko ende xa vumbirhi hi tlhelo ra xibalo ku na xibalo xa ku va hina hi kota ku xavisela matiko ya le handle ku xaviseriwa kumbe ku xaviseriwa se loko hi kota ku xavisela matiko ku fana na sweswi ku na nkulukumba ZZ2 ya Switzerland Britain na matiko man'wana matiko makulukumba va swi tiva kahle hi yo mhaka va nga yima na South Africa na president Ramaphosa loko South Africa kumbe Afrika-Dzonga yo pfala tindlela to xaviselana na vona vanhu vo tala va ya ku luzeni ka vutomi bya vona ya hi nkarhi lowu nga hendeki mbilu hi tlhelo ra mihandzu loko ZZ2 ka nga rhumeli matamatisi ma-avocado na swin'wana na swin'wana leswi hi rhumelaka swa swiyimo xa le henhla ya leswi a swi siyaku la kaya ZZ2 hi leswi swi kumekaku a tixopeni to fana na va Woolworths ya a nga swi kun'wana na kun'wana loko ya nghena Pick n Pay na le Shoprite a wu ma kumi grade A matamatisi lama mandlaku ta matsoswa Switzerland ma psandlekini lama hi siyeliwaku so hi na problem yaleyo so lexi nga ta xi vula hi mhaka ku xibalo xi fanele xi hi tirhela ya ivi na matiko man'wana xi ma tirhela a swi fanelangi ku hi mhaka ku va hina hi titsan'wa ivi hi pfumelela ku vanhu van'wani va hi xanisa va teka swilo leswi swi nga na ntikelo wo karhi hi xibalo xa le hansi sweswo swi ta endla ku hi tsandzeka ku vuyisela kumbe ku kondletela xiyimo xa hina hi tlhelo ra swa timali malembe lama taka vatukulu va ta hi veka xisolo ku mara mi pfumelele yini ku mi fambisa ndzhwalo wa ntikelo wo karhi hi ntsengo wutsongo ya hi swo swi hi nyikaku xiphiqo na nkulukumba lwani xin'wana xa kona ku na swilo leswi va swi vitanaku a ni swi tivi ku hi Xitsonga ni ta swi ntlhantlha ni ku yini ya va swi vitana revenue tariff ya leswi swi faneke hina tanihi hi tiko hi kota ku vuyeriwa eka swona ta swi vula hi ndlela yaleyo ivi ku va na leyi va yi vitanaka protective tariff leyo sirhelela ya ku yi kota ku va sweswi ni vula swona so yi kota ku va yi basopisa aka vanhu vo fana na vo Trump ya lava va lavaka ku ta va ku ri hi ku ni nga swi kota ku tsema mali yo ndla ti-ARVs loko mi nga lavi ni tsema mali ya ti-ARVs ni fanele ni teka tihomu kumbexani ta 100 ya loko ho za hi pfumelela swo fana na sweswo hi ya tikuma hi ri marhambu ntsena tanihi tiko ivi leyi hi nga ti tivi ku hi hina va mani hi ya kwini ya timhaka ta xihlawuhlawu ta nhlangano wa AfriForum hi tona leti nga mahlweni ngopfu hina hi yima na Palestine tanihi mfumo yes hi yise Israel a court ICC International Criminal Court ya kambe na loko ko va ku ri na President Biden a nga ta pfumelana na hina ku va hi teke America Israel hi yisa court ya se ka nkarhi wa sweswi loko hina hi swi analyze kumbe hi swi anakanya Trump a hi mhaka ya court leyi ndlaku ku hina a hi xanisa kumbe a hi xupula mhaka ya ku na nkulukumba lwa suka ku South Africa va n'wi vitanaka Elon Musk loyi mfumo wa hina wu nga ala ku va a tisa
Technology ya yena. na technology ya yena yi ta kota ku pfuna mfumo hikuva loko va n'wi popola kumbe va n'wi cheka va kuma ku munhu loyi loko a teka information kumbe vuxokoxoko a byi nge heleli la byi ya vikeriwa president wa tiko i ta byi teka byi ya hlayisiwa America ivi ku va na switandzhaku swa ku mundzuku va fika va ku sweswi nga endliwa president wa le Venezuela swi nga humelela loko a hi lo n'wi pfumelela n'wana loyi kahle hi ku ya hi yena loko hi swi vona president Ramaphosa a ta va khomiwini a tekiwini a ri ku tengeni maybe a tenga for phalaphala kumbe swin'wana na swin'wana a America ku ri or genocide leyi nga ri kona mabuni lawa kumbe genocide yaleyo a nga yi vula ku mabuni lama va kota ku fambisa tiko se leswi swi nga ariwa sweswo swi endla ku Trump a ta hi xitori xo ka xi nga ri kona America a yi swi koti ku vula ku hina hi dlaya valungu or Afrikaners hi mhaka ku intelligence ku ze va kota ku teka president wa tiko a tlele andlwini ya yena swi mu komba kahle sweswo ku mathulusi lama va nga ma khoma ma vutlhari a ku na tiko rin'wana leri landzelaka kumbe ri nga kusuhi vo zama va Russia mara America yi number 1 misava hinkwayo na vo China vo ringeta loko va khoma mathulusi ya vuxokoxoko va nga tsandzeka ku vona ku a South Africa ku na genocide kumbe icon so va nga se vula ku no ku na genocide va swi tiva ku icon kambe hi mhaka ku va hlohlotela kumbe ku fambisa swilo swo karhi kumbe xikongomelo xo karhi va swi vula leswi hina swi nyika swi khomisa ku tingana hi ku hambi n'wana wa ka grade R wa swi tiva a swi kona loko nyikiwa vuxokoxoko hi South Africa ku a ku na genocide so miri yini hi president leyi a nga khoma tiko a vulavula na matiko hinkwawo na misava hinkwayo a vulavula mavunwa hi tiko leri kambe swi vula propaganda ya xipolitiki propaganda leyi va hi vulavulaka yena na Elon Musk leswi swi hi tlherisaka ndzhaku so hi yo mhaka hi vulavulaka hi ku ya hi tlhelo ra xibalo hina hi tsakeni ku huvo yi kota ku fikelela ka xiboho xa ku swilo leswi a swi kona lexi hina hi xi navelaka i mhaka yaleyo ya ku sweswi ku nga na BRICS matiko hinkwawo mo tala ma kota ku va ma fikelela ku va joina nhlangano wa BRICS ku ri hi ta kota ku hi huma ka swilo swa dollar ya le America hi kota ku xaviselana hi nga pimi hi dollar hi pima hi swin'wana swilo hi ku se hi le ku xanisekeni hikuva hina hi pfumele ku ri no misava hinkwayo hi ta pimiwa hi dolara kasi ho ti dlaya hikuva loko sweswi ko huma Trump swi nga endleka ku fika un'wana munhu loyi a twisisaka a nga penge ku fana na leswi ivi hina hi koka masokisi hi phula byi hola ivi ku after 10 years ku ta munhu un'wana wo penga ku tlula loyiwani sweswi i tise ambassador leyi nga racist leyi nga na xihlawuhlawu hina ku tshemba leswaku loko a heta ku hlangana na president Ramaphosa i ta ya a Orania hi ku loko munhu languteni malevhu yo tshuka na loko mi languta ku ya hi leswi a vulavula swona swi jamuka a nga va lava vanhu va ntima swi hi nyika xiphiqo sweswo ku kasi hina hi dyohele mani xin'wana lexi hi karhataka i ku SADC yi le ku xaviseni ka tiko ra hina hi ndlela yihi a yi vulavuli hi voice ya hi ndlela ya ku loko mi wela ka ntlawa wo karhi kumbe ka region ivi mi tikuma mi ri na xiphiqo na matiko mambe ntlawa lowu mi welaka ka wona ku va wu mi nyika matimba swi na nkoka va vulavula ku va ku nga ri n'wina kambe ku ze ku fika G20
a hi swi vonangi swi humelela ka SADC. West president ya Zimbabwe yi fambe ya Mozambique yi ya ka nhlangano wo karhi yi rhumela museketeri wa yona kumbe xandla xa museketeri leswi swi hi hlamarisaka hi ku te varhangeri va matiko la hayi vaseketeri va varhangeri va matiko. Ni langute video karhi leyi ni za ni hleka kambe video vukandziyisi president vukandziyisi byo karhi president ya Zimbabwe va ku loko va vutisiwa xivutiso va ku miri yini hi mhaka leyi endliwaka hi Israel na Palestine. Evi president wa Zimbabwe mnangwaka wa ku no hey Palestine yi le kule ngopfu na Zimbabwe. Swilo sweswo swi nyike ngopfu xiphiqo ku i tiko leri nga SADC a hi vulavula hi Equator kumbe North Africa. I tiko leri nga la kaya leri hi ku ya hikuva hi tlhelo ra swa swibalo kumbe economy na swin'wana South Africa yo sungula Africa hinkwayo. Se leswi vulaka leswaku matiko lama nga rhendzelana na tiko leri a ma fanele ma ti bumabumela hikuva ku ndlula kwalani hi tshama kha hi rhumela swakudya na mali a Zimbabwe. Kambe loko Zimbabwe se yi ti lumaluma hi ku ya hi xiyimo xa vona loko swi fika ka Palestine na Israel swi hi nyika problem. Ku hava tiko na rin'we leri nga ta ku a ri tivi ku ri yime kwini hi mhaka ya le Israel na Palestine. I nchumu lowu tivaka hi misava hinkwayo. Se loko i ri president i fanele swi tiva ku i yima na South Africa. Mina kahle hi ku ya hi mina handle ka Morocco leyi nga na apartheid na lexi Paul Kagame lexi nga komba ku va xi ri na Rwanda. Matiko hinkwawo ma Africa ma fanele ma yima na South Africa. Ma fanele ma yima na Afrika-Dzonga na Israel. Hi ku matiko lama hi ma tivaka ku a ma yimi na swona sweswo lava nga na apartheid na swin'wana so swi hi nyike problem. Kambe Trump yena mujamujam ya yena ha tsaka ku court yi bakanyele tlhelo ku bakanyana tlhelo. Leswi swin'wana swi heta ku matimba hi ku no vona nga tivi ku veka rito leri hi Xitsonga mara diplomacy yi hetelela yi tirhisiwa hi ndlela yo ka yi nga ri yona. Ku na swilo leswi swi nga fanela ku ya aka huvo ya vululamisi mara swin'wana swilo a swi nga zi swi fanele swi fika ka huvo ya vululamisi hikuva swi le rivaleni. Leswi ya nkulukumba loyi a nga swi endla hi side ra G20 United Nations European Union minhlangano hinkwayo ya matiko a yi swi tshama yima na swona. Mara hi ku vona ka n'wina ku na nkulukumba loyi va n'wi vitanaku Ariel Seidman loyi a nga vulavula ku biha hi President Ramaphosa. Miza loyi u huma eIsrael. Miza loyi va n'wi nyike 72 hours a paka tibeke ta yena leswaku a paka tibeke ta yena a famba. Kambe a ku ri ambassador ne was an ambassador ku ri mi vona onge timhaka ta ku va hlongoli kulukumba luya la Afrika-Dzonga a swi nge vi na switandzhaku kumbe xana i mhaka ya kahle leyi va nga yi endla na. Swi ta va na switandzhaku mani sungula swi ta va na switandzhaku hi ku America Israel yi tirhisiwa hi America hi mhaka loko mo yingisela varhangeri va matiko lava va nga na vuswikoti hi tlhelo ra tinyimpi na swa vutlhari vo fana na vo Putin va ta mi byela ku ri no Israel i xitikwana lexi xi tirhelaku America and America va tirhise Israel hikuva a Bibeleni
ku ri na sweswiya swa ku vana va Israel vana vo lunga Yeah. lava nga riki na tinyimpi va nga xanisiweki so Yeah. va hi tlharihete kwalaya Yeah. se swa olova ku munhu a pfula kereke kasi kereke liya i ya marhavela yi la ku hambukisa vanhu so Israel i marhavela lama ma nga tumbuluxiwa hi America ku ri va ndla ntirho wa vona wa hava va tirhisa Israel Yeah. swi kahle ku va a fambeni nkulukumba luwa kambe a swi pfuni nchumu hi nkarhi wun'we hi ku sweswiwani hina ambasada ya hina yi hlongoriwile America leswi a ni hleketa ku mfumo wa hina wu ta tekela nhlokweni mhaka ya ku ri na hina ti-rights yini Tifanelo. to hi amukela kumbe ku ala Yeah. nkulukumba loyi a tiyisiwaka sweswi i munhu loyi a nga na racism a nga na xihlawuhlawu a wu nga sweswiwani i fanele a hlangana na president Ramaphosa va vulavula va n'wi interviewa va n'wi konanisa ivi endzhaku ka tin'hweti tinharhu swi nga endleka a va a ri Orania swi nga endleka a ya tihofisini ta AfriForum Yeah. a tlhe a vulavula ku biha hi Afrika-Dzonga Tiko ra Israel leri mi vulavulaka hi rona ku i tiko leri ri tirhisiwaka ngopfu hi tiko ra America i tiko leri ri nga tumbuluxiwa emalembeni ya 1948 and loko mo languta lembe ra 1948 i karhi lowu xihlawuhlawu laha Afrika-Dzonga xi nga sungula hi kona loko ku nghena vandla ra National Party mi vona onge ku na ku hlangana kwihi exikarhi ka mfumo wa xihlawuhlawu wa Afrika-Dzonga na mfumo luwa wa Israel loko mi languta ku tirhisana ka vona hi minkarhi yaliya ku sukisa hi vo 1948 ku ta fika sweswi loko hi nge se kuma ntshunxeko la Afrika-Dzonga emalembeni ya 1994 ku na ku hlangana kukulu hikuva loko nhlangano wa ANC wu famba wu valanga u kombela seketelo vuvekisi na nseketelo hi tlhelo ra ximali United States of America yi arile hi ku vona ka mina yi arile hikuva Israel yi ri na xiave aka ku kondletela mhaka ya xihlawuhlawu na ku seketela mfumo wa xihlawuhlawu a swi hi hlamarisi sweswo hi ku a na vhele Israel la yi fambaka kona kumbe matiko lama ma endlaku swilo swo hava ehenhla ka or hi ku va rhume hi USA vo fana na vo Ukraine ku na xihlawuhlawu loko mi languta Ukraine loko sungula ku kokelana na Russia vanhu va ntima a va nga pfumeleriwi ku khandziya switimele na swin'wana na swin'wana hi ku a va fanele va yima tibodareni ku ze ku fika switlhavatlhavana swi va dlaya se America i ntiyiso i tiko leri ri nga na xihlawuhlawu leri ri pfumelaka ku matiko loko mi ngo languta hinkwako lava va seketelaka kona hambi ku ri vanhu va le Asia kumbe vanhu va ntima na vanhu vo karhi a va lavi vanhu va ntima vanhu va America a va lavi vanhu va ntima va kondletela mhaka ya xihlawuhlawu kun'wana na kun'wana la vanhu va ntima va khiriwaka kambe kumbexani a swi lavi ku hi action na ku tshemba ku va nga va hi nyike vuxokoxoko byo hlaya hi mayelana na tiko ra America na ti-tariffs ku languta vuxaka lebyi nga kona eka matiko lama ma fambisanaka na America hambileswi mi kumaka ku loko va fambisana swin'we a va lavi ku endla swilo leswi swi nga fanela kambe maybe before mi jampela ka yin'wanyana tanihi mutshami wa xitulu wa COSATU eka region leyi nga ka yona la Midrand la mi yi vitana district kambe hi COSATU it's a local i local ku na ti-campaigns to karhi leti ti kondleteliwaku hi vurhangeri bya SACP COSATU kumbexani hi ti-MDM structures ta ku boycott-a swixavisiwa na tikhampani to karhi leti ti tumbulukaka to suka eIsrael ku na tikhompyuta to xingiwa hambi ka hi nga ti vulangi mavito
ku na swakudya vhengela ro karhi mi ri vulini leri nga ku xaviseni ri xanisa vatirhi na swin'wana na swin'wana ya ha ri kona campaign liya nakona mi lava ku yi fikelela kwihi because hi ku ya hi mina se yi khale campaign leyi ri kona mara vaakatiko va Afrika-Dzonga a va na ku twisisa ko karhi ku why ku nga xaviwi aka mavhengele mo karhi loko mo ya ka ti-influencers vanhu vo tala va teka na swithombe na vukandziyisi va karhi va nghena ka mavhengele mo karhi va praise swakudya swa ku huma ka vhengele leriya swa tika tanihiloko ni vurini tiko ro fana na America na vanhu lava tirhisanaka na vona vhengele leriya hina hi hlamala sweswi ntlawa lowu wu nga kula ku tlula mitlawa hinkwayo kumbe ririmi leri nga tala ku tlula marimi hinkwawo Afrika-Dzonga namuntlha ku na tinqambi ta vona leti va ti vitanaka hi vhengele leriya leswi swi hi hlamarisaka hina ku se na mavhengele namuntlha vanhu va ti vitana as a Woolies so mi kota ku swi vona ku loko hina hi kha hi pfula vanhu mahlo America na vanghani va yona yi ya mahlweni kandziyela loko va swi vona ku okay ku na ntlawa wo karhi and mi ta tsundzuka ku hi ku ya hi history ya tiko ra hina ku na ntlawa wo karhi lowu wu nga tirhisana na mabunu ku va wu tirhisa mhaka ya nyimpi ya xin'wana manani loko nkulukumba Mandela a loko a nga tlharihanga or swin'wana loko na hina hi ta va hi nga beburiwanga hi ku mfumo luwa wu teke switlhavatlhavana wu nyika rixaka ro karhi ivi rixaka leriya ro karhi hi ku a ni nge va poheli loko a va tlharihanga mara loko switlhavatlhavana swi lo nyikiwa Vatsonga Machangani a hi ta va hina hi teke switlhavatlhavana leswiya hi lwisa mabunu swi ka swi huma ka vona hikuva hi rhandzana hi ri tinxaka ta ntima ta vanhu va ntima ni pfa ni nyika xikombiso ni ku nkulukumba Mandela loko kahle loko valungu va lo fika hi swihahampfhuka ku nga ri swikepe a hi ta va hi ri na Mandela Limpopo because va kona va Peter Mokaba na van'wana varhangeri lava va nga lwela ntshunxeko va nga chavi ku dlayiwa kumbe ku khomiwa so leswi va swi endlaku va dlaya campaign leyi lwisaku na vhengele leriya na ntlawa wo karhi na ku ri huma va xava na ku ri huma kwini va xava vanhu hina tanihi Khosatu hi vona Mhlolo Clover Israel hina problem yaleyo ku vatirhi a va ha ri na conscience kahle ku ri a va ha ri na malunghelo kumbe timfanelo ta vona ta kandziyeriwa kambe hi hlamala ku hi site ra swibumabumelo tona tikhampani ti xanisaka vanhu ti le henhla ta bumabumeriwa xin'wana lexi nga endleka hi mhaka GNU yi bayizini hikuva yi teka ndzawulo ya communication va yi nyika DA hikuva sweswiwani ku hava ho sungula ka podcast leyi hi rhandza Machangani hi rhandza vaakatiko na tindzimu hinkwato ta 11 na South Africa kambe loko ku nga ri swa mfumo a swi talangi ku vanhu va byeriwa ntiyiso kumbe va kuma ntiyiso so loko SABC yi lawula hi valungu se hi le nghozini swi na khombo ngopfu leyi yi nga khoma SABC i dyondzo basic foundation phase i station hinkwaswo swa hina na ti-radio hinkwaswo ya va tivisa njhani vanhu vana va hina na vaakatiko ku vanhu lava a va kahle loko ku nga ri G20 vanhu a va ta swi tiva njhani namuntlha ku President Ramaphosa va le ka sayitini ra nawu va endla swilo leswi swi nga fanela Trump yena nga wrong a swi ta tika hi ve na nkateko hikuva ku ve na G20 kambe loko G20 yi nga va kona mhaka ya genocide a swi ta tika ku va hi basisa kumbe hi handla a swi to tiva hina la kaya mara matiko mambe va nga ta swi tiva
se a ni swi twisisi kumbe siku rin'wana lembe rin'wana swi ta cinca ku mhaka ya swa vubumabumeri communication na swin'wana a swi khomiwe hi vanhu va ntima Twisisa ku matimba. ku va twisisa matimba ku va kota ku bumabumela ku ri Israel i tiko ra njhani Yeah. Palestine hi ku loko sweswi palamende yi teka xiboho yi tlhe ya court hi tirhisa mali leyi nga riki na yona mfumo kusuka ka SABC ku fanele ku va na vubumabumeri lebyi kombisaka ku Israel hi va mani Palestine hi va mani ku vanhu va kota ku twisisa na ku amukela ku mali ya hina a yo tirhisiwa hi van'watipolitiki ntsena yi tirhiseriwa ku va ku lweriwa malunghelo kumbe timfanelo ta vaakatiko ku fana na hina leswi matiko mambe ma nga yima na hina va Russia na van'wana Yeah. ku ri hi kota ku ze hi fikelela ka 1994 la ku mbutsa xivutiso xin'wana ma ha ri kwalano hi na mfumo wa hlanganyelo Yeah. hi ku vona ka n'wina tanihi COSATU NEHAWU SACP or MDM structures GNU leswi yi nga xiswona hi leswi mi swi tsakelaka ke kumbexani vandla ra ANC a ri fanele ri ve na vudyalwani na mavandla mo fana na MK Party EFF PA Yeah. yini ra vandla ra jara ka Xilumani AADD Xilumani lo hala Joni Action SA na swin'wana na swin'wanyana ku GNU the way yi nga xiswona ya hi tirhela kumbexana hi fanele ka GNU yin'wanyana na mara okay ni ta veka xin'wana xivutiso mo ni mi tshika ka lexi ya kahle ku navela ka mina a ni lave ANC yi hlangana na mavandla ya vanhu va ntima bo kumbe PAC lama va nga tala hi vanhu va ntima xiphiqo lexi nga va kona i mhaka ku va vandla ra MK Party va lava ku tekela ANC because hina na ANC hi le ka tripartite alliance ya van'wani va varhangeri va COSATU a va ri kona loko ku va na minjikanjikisano ku ri mfumo wu ya yimisa ku yini xikoxo xa vona a ku ri ku president Ramaphosa a nga fanelangi ku ya palamende ivi a rhangela na vandla leswi swi nga riki a mavokweni ya vona ya va nghenela timhaka ta ndyangu va nghenela timhaka ta ndyangu ya leswi swi nga endla ku swi tsandza ku va hina na vona hi ku ANC ku ya hi partner ya hina va hi hlamuserini leswi nga endleka hinkwaswo leswi nga tsandza ku yiwa mahlweni hi ku loko hi fanele hi teka xiboho hi mhaka ya tiko a hi mhaka ku mina na n'wina hi tekela ni nsati i mhaka ku tiko ri yisa ku yini mahlweni loko ho tirhisa leswiya swa ximbilwambilwana Swa vugangugangu. koti ku ya mahlweni hi ku ri president Ramaphosa a hi yena vandla ra ANC hambi ku ri Mandela a ku nga ri yena Yes. o va murhangeri so hi ku tsakela ka mina a ni ta tsakela sweswo swa ku mavandla ya vanhu va ntima kumbe lava nga tala hi vanhu va ntima ma hlangana va koteka emahlweni kambe ni lava ku mi kombisa xin'wana hi mhaka ra vandla ra MK Party ya MKP yi na xiphiqo xa xihlawuhlawu na xin'wana manana va tlanga hi vatsonga machangana ni langute rhali yin'wani n'wana ntsongo lo a rhangela student command a vula mutsonga mchangani a n'wi vitana ku hi xangani la Segiyani ya and leswiyani that's why va ku n'wana i xivoni xa le mutini hi leswi loko va tshamini hi ku ya hi mina na ku tanihi rixaka leriya Ya. a vulavula ku hayi swilo leswiwani ho swi tirhisa ntsena ya i xitepisi xa hina so nkulukumba Zuma yena hi yexe a nga na xiphiqo xa machangani hi ku vana va ye va huma Mozambique twinsa ma yena Duduzile na Duduzane i xivara wa hina va huma Mozambique ya kambe ina mihleketo yo bola ya ku kota ku tirhisa vanhu or u borisiwa hi vanhu lava ku Byela- landzelaka lava nga ku yena hi ya nga bola hi ku i kota ku fika aka rixaka ra ka vona swi tiva ku rixaka leri va rhandza mahungu yo karhi loko ni fika ka vona Ni fanele hi ni mahungu yo vula karhi ni fanele hi ku hi 2007 loko hi ya Polokwane
hambi meni nga Mchangana a ni mbale xikipa xa 100% Zulu boy Yeah, xa Jacob Zuma which was tribalism. leswi a swi ri tribalism so wa swi kota ku tirhisa tribalism fikelela loko swi leswi a lavaka fanerile. Fika ka xilo lexi lavaka. xo Yeah. sungula Floyd Shivambu i nkulu wa tipolitiki Yeah. mina loko ni ri matsalani wa hi 2011 ni ri matsalani wa ANC Youth League award 77 here at Wits University Floyd I workshopa for 3 hours yeah a khome choko ntsena a nga khomangi Book. phone kumbe Paper, laptop Yeah. swi huma Enhlokweni. enhlokweni leswi kombisa ku u vupfini Yes. yeah kambe namuntlha hi ku i ri muhlovo wo karhi ah i kume ku bisingarini ku nga ri na direction Yeah. a fika laha a fika a tswala vumbiwa A endla marhavi a na fika ndla marhavi loko a heta ku ndla sweswo hinkwaswo va n'wi khensa hi ku n'wi hlongola va tlhela va n'wi vulavula ku biha So loko a ha ri ka yaleyo chairperson mi vula ku a ku vange na ku nghenelela ta ku kumbexani ku ve na timhaka ta ku n'wana a ya kha miroho ka simu ya n'wana wa presidente na swin'wana na swin'wanyana. no sweswo va swi vula no a hi sweswo na sweswo swi nga ka podcast hi nga huma laha hi ya khamroho na mente na mhani wa ku sweka laha Oh mi tshama no sweka ku hlamula mhaka leyi. loko ni tshame laha van'wana mi nga teka tinamba foni vuya ku yakhiwa muroho so swi kona sweswo kambe laha a nga kha muroho kona ka xinhwentana lexiya Oh mi xo ku khiwini miroho. okay muroho okay miroho okay mina xivindzi xa ku kona ku vona munhu okay. Ku hlongoliwa ka mabyeni. Swi huma ka ku kha miroho. miroho i king and a hi wo sungula ku kha muroho i mani n'wana no Julius i king Mi vona a swi basiseni. Onge na Julius u khi. yeah i king amiri ongena mara i king amfane muku onge Na yena u khi. onge Yeah, Floyd u King. king Onge u onge king. na yena Onge na Julius Julius u u king king. hi loko se mo ya straight swi ta lava ku ri mi kumeka mi ri na humesa video Hi nghena hotele ya kona. Or swindlwanini swa kona. mina nguta loko kambe hina hi vanhu vakulukumba ha vulavula na vanhu na vanhu lava nga suka ka Bandla ra ya va ya leni va hi byela vuxokoxoko ku miroho yi khiwe laha la. vanhu lavakulukumba loko va tshameni va langute television yeah kumbe va vona kule Va vula ku mara loko mi languta vanhu lavambirhi loko va langutana matihlweni a va ri kusuhi na kusuhi. ya loko va langutana matihlweni ha leswiya swa ku comrade Ku na matihlo ya le kamareni. ya ku na matihlweni Ku na maendlelo ya ku yo ri karhi lama- ximento lexi pa xi ti rivala xi Humesa matihlo lamaya. hi swona swi nga dlila swi endla ku mukhalabye luya A vi singana. a ve singala ngopfu ku heyi a vona se ni ku vekela se i kha ngopfu muroho a nga ha ni twi hikuva xihlangi lexi a ni xo xi nga khoma mukhalabye luya mina ka vula ku a swi nga ta va ku ri ku kulisa vuxaka hi ku mavona leswiya swa ku vanhu va khelana miroho a ko va mhaka ya ku ri mhaka yo tika kambe i mhaka leyi nga kotaka ku yi tiyisa vuxaka se mi vona onge swi onhe kwihi hi ku loko mi fanele mi kumeka mi kha miroho ka vomakhelwani swi ta loko makhelwani va fanele va tiyisa vuxaka na n'wina swi onheke kwihi la ka onheke mhaka leyi hi ku luwa un'wana luya a nga rhanga kha muroho ni hleketa ku rhanga kha muroho Julius a nga na yona mihleketo leyi A nga khangi after mabyeni. a nga na yona mihleketo leyi nga na Floyd Yeah. yena a rhangeriwa hi ku kha muroho a famba rhuketela vanhu ni nga dlaya for mukhalabye loyi ni nga ndla xin'wana na xin'wana for mukhalabye loyi Oh, so mi vula ku jara lesiya ku ri ke miroho khale. kasi Floyd yena se i lava ku fambisa xikhalabye lexi so hi loko a kha muroho mutsonga Mchangani a ni va nyikiwini i hetelela ku va yese a khomaka matomu ku ri laha ti yaka a ximatsini laha ti ya xineneni se mihleketo ya mukhalabye yi jema xi swi vona ku a ni nge swi koti la hikuva se xihlangi lexi xi ta na mihleketo ya mihisa luwa yi tlharihe ngopfu Floyd Shivambu tlharihe ngopfu for the next 100 years vanhu va nga kota ku hanya na matiko ma nga kota ku hanya swa kahle futhi va tlhela va vona ti-economy leti nga
ti nga stable ti nga yima kahle Eh. so xikhalazo lexiyani xi chavise hi mhaka ku a na ha ri ka maratoni se ni le ka 100 meters Yeah. and xinwenta lexi se xi ni byela swilo leswi nga swi tiveki Mara ku na maveriveri ya ku xin'wana lexi nga endla ku ri Floyd a kumeka a suka laha ka vandla leriya a ku ri timhaka ta ku ri mari vona rixaka leriya a ri swi lavi swa ku munhu un'wana a nga kumeka a ri mahlweni mara a ku vuliwa leswaku Floyd na yena u vulini leswi na swin'wana na swin'wana ku xikhalabyanyi lexiya a xi lavi ku n'wi endla ku a va president u vulini leswaku loko a fika laya a va lava ku n'wi endla president ivi sa ala a swi vona ku swi nge kotiki ku ni suka handle ni fika ni vhe ni va president se mi vona onge timhaka ta ku va yena a rhangisiwe mahlweni laya na timhaka ta ku va na swilo leswi swi vitaniwaku tribalism a ka province liya ku nga ri ngopfungopfu ka party liya province liya i province leyi nga na tribalism na swin'wana na swin'wana mi vona onge swi sweswo swi nga va swi ngheneleli kwihi ka ku a kumeka a sukile mkhalabyo i ti rhandzela n'wana wa yena tanihiloko van'wana tipolotiki va vurini yeah and n'wana luwa mi fanele mi swi tiva ku i mutsonga muchangana yeah mhana yena a ku ri mutsonga swa tiveka sweswo and loko a vona mina na n'wina Yeah. i vona vamakwenu wa yena yeah hi yo mhaka n'wana luwa i tiva xiputukezi i tiva xinghezi na marimi mi ngo n'wi twa vulavula ririmi ra le Natal ma vulavula ku hikuva ku sukerisa ndyangwini lava swi tivaka mavarivari a nga si tshama a amukeriwa yena na twins ra yena na halfa ra yena Duduzana a va si tshama a hi xifundza amutini a va si tshama va amukeriwa tanihi vana lava va nga amukelekaku hikuva mhana vona a huma kwini a Mozambique yeah se loko a vona mina na n'wina a vona va boti wa yena loko a vona Floyd a vona sweswo a swi vonaka a vona yini ivi a ya ka mukhalabyo a ku hey munhu loyi n'wi ndle president hikuva ka yena swi nga endla ku ri yena a nga byela mukhalabyo ku va n'wi endla mara njhani hikuva u ye aka Twitter a fika a rhuketela ijara ka mabyeni a rhuketela endzhaku ka loko ku humeleli swo karhi leswi hi nga swi tivi leswi kumbexana va nga So Camero ya swi nga endleka no xiso lexa xi Camero lava swi tivaka xi Camero ivi a va twananini ku no ndavula na papa ku va ku veka va president ivi ala xisa lexi yeah ivi swi sungula mpfilumpfilu kwalano hikuva yena n'wana loko swi tivaka hi ya hi makwavo loyi hi ku ya hi politiki a nga na vuswikoti byo fikelela laya and loko munhu wa yena a khomini laya swi fana loko yena a khomini ku va loko ku khomi kulukumba luya ku khome yena yena a ta va first lady loko se va kumeka va khomi principal ni kombela mhaka leyi expanda a hansi ka topic leyi ya Africa ya a hi tshikeni la hi ta yi tshika kwala hi ta yisa le na yona ku hi kota ku vona ku ya hi ta expanda ka mhaka ya Africa hi nga heti segment leyi a yi leyi ngopfu ya mahlweni yo ya le ya Africa hi kota ku vona ku hi ya njhani mahlweni ya no ani ka mahari kona ka rhangela n'wina ka ya Africa mi ti ni fanele ka James ya ka Africa loko hi suka ka Africa hi ko hi nga ta ya ka James mata ku ya Africa ne hi ta nandzela ku penga ayi so kuna mhaka la mtshama xitulu na principal na producer ni lava producer yi tshamanyana laha ku ri yi meka sure ku ti voice ta hina ti twala kahle yeah producer yi tshame hansi ta kota ku ha twalana yeah kuna n'wana wa president or kuna khale ka n'wana wa president Mugabe loyi a nga khomiwa a sentence mara hina loko a kula hi twe ku mbewu ya president Mugabe yi ndodziwile or yi hehliwile yeah or khale ka president wa Rhodesia yena Gabriel president Mugabe a theniwile yeah ku fana na homu ene loko munhu aza a theniwa swi vula swin'wanyana so ka hi nga swi tivi ku i n'wana wa yena xidzi or i n'wana wa yena wa ku tsaleliwa a Shumeni or kanjani mara u khomiwile mara loko hi expanda nyana hi mhako ruma i ruma swi vula ku president a nga ha tswali a nga va tswaliwa vana kahle president Mugabe u fana na principal laya kantsongo
principal va vulini amoyeni aka vhiki leri nga hundza ku ri vona hayi va tenuwini beta va ha tswali vona hi ku loko vo tswala problem n'wana se va ta va ri pensionini Yeah. veteri loko vona vo tshuka va tswarile ku ta va ku ri timhaka letiya a vete va nge he tswali kahle kahle Ah. vete ku ta ku ri mhaka liya ya ku ri loko va endla timhaka letiya ta ku tsakisa ne vulavulisiwa i timhaka ta ku olola mihleketo va ha endlele ku va tswala vana mara principal i politician no wa vona leswi mara a ni se heta ka mhaka a wu leyiwani se heta mara nga ri se u chela marito a non'wini wa mina ene munhu a nga fanele a nga chela marito ka nomu wa un'wana vulavula tana hi layini leyi wena u fanele ku u ta hi yona ene na sweswo swa timhaka ta ku ri u vulavula timhaka ta ku ri kulukumba Mugabe a hi vana va vona u nga ri na vumbhoni lebyi khomekaka hi te ku ku na ku u twa swa Mara wrong va- ku na ku u twa swa wrong swi teka principal marito. mhaka leyiwani a mi ri ku yi supporteni before ni fika ka ku n'wina mi te ri hayi loko mi endla Yi mhaka ya jikele ku vutiolori se- hayi i ku ti tsakisa ka Ti tsaka byongo No, a ma ha mara- endleli ku va mara na vana a ni fikanga mina lexi ni nga vula xona hi fanele hi ti basisa laha lexi ni nga vula xona ni te mina sweswi ne loko swi ta ka timhaka ta ku tswaletela vana sweswi ni munhu loyi a nga kulukumba ni nga na malembe mo tala ni nga kha ni ya pecenini kumbexana vo next year loko ni fikisa 60 kumbexana loko no teka in 7 years loko ni fikisa 65 mara lexi humelelaka i timhaka ta ku ri a ni lava ku ta tswala n'wana loko no tswala n'wana sweswi loko a ya ku 7 years se mina ni ya epecenini okay principal ni kombe ku mi vutisa mi theniwile mina ni theniwanga a ni theniwanga wa ta i ku ze ka murimisi na tiyenwa leto ka hi nga voni no vanhu lava nga theniwa ne vanhu lava nga theniwa a va swi koti ku ba Castration. njamba wa yi tiva njamba a kahle ngopfu majikijela ma yi tiva njamba i yini i yini njamba a tweni i yini njamba no hi tiva ku njambo yi la moyeni wa mhani loyi a tani loyi ni ri na vana va 6 njamba yi fambelana na vana so n'wana ra njamba nge no okay a tweni yisani mahlweni ku alors chairperson ve ri va na njhamba liya ya ku loko va ba bolo ya mukasi ma ta bolo ya mukasi khumba xa kona ku nga ri na implant so ku yisa hungu leri mahlweni khale ka n'wana wa president Mugabe Junior u khomiwini la Asenten mara loko hi languta timhaka ta tipolotiki ta matiko me le Afrika matiko ma ku tala loko president yi huma hi xitalo ku nghena n'wana wa yena ku ri a n'wi succeed mara swi tikomba onge president Mugabe loko swi ta ka vana va vona va tsandzekile va hlulekile because vana va vona nga ku i vanhu lava va show off va flamboyance komba va byala ma ku durha timovha ta ku durha na swin'wana na swin'wanyana xana ku va nga va ku hoxeke yini ku va n'wana loyiwani a nga vangi na interest aka tipolotiki tanihi rhari wakwe rhari swa rhuketela a mi rhuketeni kumbexani va nga hi pfuna muhleri wa hina mara hi ku ya hi mina lexi ni kota ku twisisa xona i timhaka ta ku ri ku na vanhu lava loko va languta a swi vona ku ri a ni lavi ku vana va mina va ta hi ndlela leyi ni nga ta hi yona hi ku ya tika nakona ya vava mara xin'wana xa kona a chava ku vana va nga theniwa na vona Mugabe a lulamiseli vana va yena ku ri va kota ku va na leswi va nga ta dya hi swona va za va ya va ya lova se ku na miehleketo yimbirhi leyi vanhu va ku na yona ku na vanhu lava va lavaka ku endla tiko ro karhi ri va ra muti wo karhi ku fana na le kandla sweswo u nga vula swona na swin'wana na swin'wana mara ku na matiko mo tala na kwala Afrika laha u kuma ku ri muti wo karhi hi wona lowu nga ka vurhangeri laha tikweni a wu disturb nchumu u nga teka tiko ro fana na Uganda yes n'wana wa president wa ka Museveni defense force Muhoozi wa ka Museveni education n'wansati wa Museveni kambe leyi nga na xigangu xa kona hi ivi ku va na n'wana wa yena a nga governor of Reserve Bank bengi ya le xikarhi leswi vulaka ku ri i timhaka ta ku ri muti luwa wu la ta teka swilo swa tiko hinkwaro ivi wu swi endla swa muti kahle swa muti va susi vuhosi
ku va lava Democracy, yeah. kambe Va vuyela va tlhela va vuyela kona hi Va ndlela vuyela leyi va kona. endlaka swilo na swin'wana na swin'wana Yeah. se matiko yo tala ku nga ri Afrika ntsena ku na matiko yo tala lama nga kona a handle hambi lama ku ri Trump Yeah. va n'wi vuyisela hi ku ya hi yena Trump loko a ku ya hi yena Trump a ta tirhisa swa vuhosi Yeah. hi ku a nga teki vonelo ra vanhu van'wana a nga tshembeli ka democracy Yeah. Autocracy. yeah Yeah. mara mina hi ku ya hi sayiti ra mina a ni ta vula leswaku ku va na nhloko ya muti a mutini swi na nkoka ngopfu Yeah. hi ku Mara nhloko ya kona yi fanele yi teka kahle. muti luwa wa former president Mugabe a hi ro sungula ku va na xiphiqo hi tsundzuka kahle ku va na xiphiqo xa ku nsati wa vona president va be makoti wa vona wo ka a nga ri nawini kumbe girlfriend ya n'wana wa vona xigangu hi cable ya electricity leswi swi nga hi hlamarisa tanihi tiko na vaakatiko ku ri hambi wo holova na makoti Ku fikela kwihi na kwihi. ku fikela kwini na kwini n'wana wa munhu wa hloniphiwa wa xiximiwa ngopfungopfu violence A hi mina yona. n'wansati ku ya ka n'wansati wun'wana ku va ku fambe president hina hi swi tivini ku a ku na leswi nga ta famba kahle hikuva manana lavaya hi ku loko va endla crime liya ene va endle kwala Sandton yo ba munhu a va ri first wife so swi hi komba kahle ku vana va vona loko va tshame na vona hi ku ya hi mina a va kombi nkoka wa ku xixima vanhu van'wana hi ku munhu loyi ku nga tekiwa vutomi bya yena aka union ya hina ya COSATU na Nihawu la ni humaka affiliate ya COSATU they are lowest paid they are at level 1 hi ku ya hi salary I vanhu lava tirhaka ku ya hi n'wana president basisa ya. ku ya hi n'wana president i na nkoka loko i ri na swikhwama swo enta loko swikhwama swa wena swi nga entangi swi vula ku na vutomi bya wena a byi na nkoka hi ku loko a lo teka vutomi bya n'wamabindzu kumbe n'watipolitiki kumbe un'wana munhu a hi ta swi twisisa ku ri a lo hlundzuka ku fika kwalano Yeah. kambe swi tikomba nga ri vatirhi va yena i va teka tanihi swiharhi ngopfungopfu lava va n'wi polichelaka tintangu va n'wi tsemelaka byasi leswi swi nga riki kahle hikuva hi tshemba leswaku leswi swi nga fikelela hi nkulukumba Mugabe i swi fikelele hikwalaho ka ti-vote ta vanhu va le Zimbabwe leswi ku vhota vanhu vo ka va nga helelangi mihleketweni ku vhota swisiwana na van'wankumi na van'wana na van'wana so nkulukumba luwa i lwele ntshunxeko hi xibamu kambe i tsandzekini hi ku muti a wu fambisi n'wanuna ntsena na n'wansati wa fambisa Yeah. i tsandzekini ku va dyondzisa vana va yena hi ku ntukulu wa Nelson Mandela namuntlha Mandla Mandela Yeah. vele ku holoveni na hosi ya yena or Yeah. king ya yena Dalindyebo hikuva a yima na Palestine Yeah. so swi mu komba Na kahle ku Israel. i yima na Palestine Tukulu yima na yima na Palestine Dalindyebo. Hosi ya. Hosi Dalindyebo yima yima na na Israel. Israel leswi swi mu komba ku kahle ku kulukumba Mandela loko a tshame na vatukulu na vana a va ringeta ku dyondzisa swo kombisa karhi. ku hi huma lehi ya lehi Mara vanghana mfumo- va hina va mani Chairperson, sorry ku mi nghena anon'wini. Mara mfumo wa hina wu ri yini hi munhu wo fana na hosi Dalindyebo? Because traditional leadership ku ya hi mina i extension ya government. yeah So swiboho swa government swi fanele swi binda ti-host ta hina. So tiko ra hina ri teke sayiti ra ku hi famba na yini na Palestine. Mara Dalindyebo u famba na yini na so hi fika njhani ka xiyimo leswaku hosi yi fanele yi divide hi fika government. mo ni hlamula swin'wana sungula kulukumba Mugabe hina hi byeriwa ku theniweni ntondolo yeah a hi na vumbhoni bya swona vumbhoni hava swi nga endleka swi ri swona swi nga endleka ku nga ri swona
xa vumbirhi president Thabo Mbeki van'wani vana va tiva ku Ntondolo mara va ri leswi n'wana nga wa ri yena ki swona makwenu wa yena na n'wana wa yena va dlayiwe la Vaal ya and na kun'wana i na vana hi yo chava ku tenga so yena wa kota ku bebula Yeah. so yo kula se i lo kula Yeah. se hi ku ya hi leswi nga endla hi mufana loyi wa n'wana wa president Mugabe Yeah. i endlele xiphiqo xikulukumba ngopfu tanihi tiko a hi yena ntsena Yeah. president wa Khosatu Zingiswa Losi i tshama a kha a hlangana na vatirhi va le tindlwini domestic workers ya leswiya swi lo duma hi ku i n'wana wa former president ya kambe i swile ku na van'wana va dlaya vanhu va va nyika tinguluve vanhu va ntima va hlupheka hi ndlela liya ya swo ka swi nga dumi hikuva swi nga ndlangi hi vanhu lava vana va tipolitician kambe i swilo leswi mfumo wa hina wu fanele ku swi tekela nhlokweni wu tlhela wu teka xiboho minawu ya swibamu na mhaka ya ku mfana luwa a fana khomiwa tanihi munhu un'wana na un'wana hikuva xo sungula maphorisa va teke nkarhi ku fika laya ku ze ku lahleka xibamu clean wa scene leya leswi swi nyikaku problem mina swi nyika nkingha xiphiqo hi ku xigevenga hambi ku ri president Ramaphosa hambi ku ri principal lana hambi ku ri n'wina loko mi endle vugevenga maphorisa a va fanelangi va fika va mu teka hi movha ya private ku nga ri van Ku laveka va fanele van. va mu boha mavoko va mu lahlela ndzhaku ka van ku fana ya. na munhu la xavisaka xitarateni ya loko a vo lo va va khome xiyimo lexiya ku fana na xiyimo xa mani na mani xibamu lexiya va ta va va xi fikelerini yes le handlwini swi hi nyika problem sweswo xa vumbirhi matiko tanihiloko ni mi vurini ku SADC a hi hloniphiwi hina tanihi Afrika-Dzonga Yeah. maphorisa ya matiko man'wana va tirhisa ximoroncisi ntsena Mara wa va A yingisela. khoma xibamu, mara va yingiseriwa ya la South Africa matiko hinkwawo ya le Afrika loko va fika a va voni nawu a va voni phorisa va tlhe va lwana na maphorisa ma hina leswi swi hi kokelaka ka ku hi fanele hi vuyela ka vumbiwa ku xana vumbiwa bya hina byi seketela vaakatiko Hi ku hi angarhela. ku angarhela kumbe swi endla njhani namuntlha hi na Human Rights Commission leyi fambisiwaka hi vahlampfa eish loko podcast leyi Yeah. namuntlha yo fambisa hi vamakwerhu from Mozambique or wherever mi hleketa ku hi ku ya hi vonelo na minxaxameto ya yona hi fike a yi njhani ta kahle va kahle? yi susumeta yini ka nkarhi wa sweswi a ku ta susumetiwa ku ri a hi hlanganeni hi va xilo xin'we Yeah. mara swin'wana swilo swi nga kumbukiwi kumbe hi ku loko i ze yi teka xibamu swilo leswi a mfanelo a nga swi endla la a nga swi endli Zimbabwe a nge a ta boha ngopfu A nga ta swi. a Ah, ta nge boha ngopfu. koka Zimbabwe swa Ta boha ngopfu. endla laha hi mhaka ku i ta khomiwa tanihi tandza hi mhaka ku a ri n'wana wa president ya whether i n'wana wa yena wa ngati kumbe a swona swi tiva hi mhani lava Grace kambe hina leswi hi swi vulaka sweswi hi lava nkulukumba luwa a nga kumi bail and then a humesa xibamu loko a nga humesi xibamu a ya gweviwa xibamu xi nga ri kona hi ku loko sweswiwani ku endleka swo karhi vugevenga a mutini wa mina vutihlamuleri byi teka hi mina van'wa swa hina hina ni chairperson lava ku nga timhaka ta vanhu va mahungu va kombisa ku ri jaha leriya ri nga va ri tirhisa xibamu ehenhla ka yena mihisa loyi hambi i garden hambi i murindzi ro njhani njhani Yeah. hikuva a langute ntombi ya yena hi ndlela yo ka yi nga ri kahle hikuva i ri ntombi ya yena lowa jaha a ri ku cinacineni a vekele khamera laya ku endla i content hambi ya ka TikTok kumbe ka Instagram mara jaha leriya ve ri a ri langute mhani luya hi ndlela yo ka yi nga ri kahle no a ri mbatweni Hi leswi vanhu va swi vulaka. mbatweni papa pheni va vula vatirhi va le mutini Yeah.
ba hi pfuna na leswi hina hi nga ka hi nga va tholelangi swona a hi na vumbhoni bya swona kambe mina la ni huma kona ku na xihlangi xin'wana hi nga kula na xona nge vuli hi vito a xi ri mulungu ya mhana xona va tirha kiremetato va kuma n'wana loyi a nga khaladi a ri na misisi ya a nga faneki na papa a nga faneki na rixaka leri mara va ri vukatini a hi yena ntsena va tele swi vula ku va hlukumeziwini halaya swi nga endleka ku ri ku pfumelelana swa endleka ku ri ku pfumelelana hi nge jampeli ka ku kumbexani va pfinyiwini ya se eka nkarhi wo tala vanhu va ka mhani va lava ngopfu ku tlhogomeriwa na ku tekeriwa nhlokweni se nkarhi wun'wani loko u nga va tekeli nhlokweni ri nuna wa vona va languta ka munhu loyi a va tekelaka nhlokweni hambi ku ri vana va mina loko o za va fikisa 18 ni ri na driver kumbe gardener mina ni nga ri na nkarhi wa vona va hetelela va kuma father figure lani hi ku hava ngati yin'we swi dlina swi ri swi onhaka so swa ndleka kambe a nga na ti-rights ta ku va a teka vutomi bya munhu un'wana so hi ku ya hi leswi hi swi tivaka n'wansati loko a ri xikevereche kumbe a nga tikhombangi kahle a nga tikhoma a nga tikhoma u ta nkarhi dlaya tiko hinkwaro a nga tikhombangi kahle i dlayeliwa namuntlha mindzuku dlaya un'wana swi nga endleka human 3 years a va vuyelelana mindzuku nkarhi walowa a nga ta va a ri le i ta va a ri na un'wana munhu so munhu yena hi yexe i fana yena a tikondlotela a va na vumunhu a ti hlonipha so dlaya n'wana na un'wana a hi xitshunxo so hi ku songasongela ya Zimbabwe ha pfumelelana ku ri hayi vete fuya hlolo u tlhela u tsema ndleve so u nga ku khale ka president la swi va tsandini loko hi tsutsumela Congo loko hi tsutsumela ka timhaka ta Congo hi ya kha hi vulavula timhaka ta Africa na ku president before yi famba n'wana wa yena u teka vurhangeri kumbe nsati wa yena na swin'wana na swin'wanyana hi ve na president Jomo Kenyatta loyi na yena loko a siya matomu u vuye a siyela n'wana wa yena ku nga Uhuru Kenyatta loko ni nga endli xihoxo ka ha ri yena naswona a nga khoma matomu lamaya a Kenya ka ha ri yena a Kenya ka ha ri yena yes a Kenya yes loko mi langutisa papa yena veri u humeka nharhu a tikweni ra Kenya ya mara Uhuru a ku ri munhu wa ku tshama a ri ku haheni a ya hala na halawani ivi mi langutisa vusweti bya tiko ra Kenya because tiko ra Kenya ri tiviwa hi timhaka ta verini swilo swa tourism and all those things Maasai people so yeah. hi nga ku yini ka mhaka leyiwani ya ku matiko ma Afrika ma tikomba onge loko ko za ku nghena papa swa boha a nyiketa ximhandzani aka n'wana wa yena kumbe nsati wa yena i ntiyiso kambe hi nga swi tsongahati hi swi vuyisa la kaya Afrika ku loko ho swi vuyisa la kaya ntsena swi ta tikomba onge leswi mabunu na ti-colonizers va nga hi nyika swona swa ku corruption ya ntima hi swona na le America George W. Bush ba yena a ri president a swi kahle hi fanele hi swi condemn hi fanele hi swi kandziyela ku va munhu loko a ri president a la ku teka family hi ku yena a hi family sweswi n'wana wa mina a hi yena mina ni yimela vatirhi namuntlha a no va na mali hikuva ni yimele vatirhi ku na vanhu lava hi tirhaka na vona lava tekaka ti-envelope va xavisa vatirhi swi nga endleka n'wana wa mina hamba ri n'wana wa mina loko a ya nghena a joyina vanhu lava va endlaka swa hava sweswi munhu a lahlekela hi ntirho hi mhaka n'wi teka envelope mina ni hanyisa vana va mina yena ya ku xanisekeni phela ku na leswiwa nche ku na envelope ya mhlovo wa ribungwa ku nga wa brown ku na plastic leyi nga vulavula hi kulukumba madisha ya ntima kahle ku humelela yini kahle ka xipolitiki beke ya Woolworth a ya the criminal swa fana loko se teka coco criminal hambi nga convictiwanga so lexi humelelaka i ku Africa hi fane hi lwisa vukungundwani byebyo leswi MK party yi ringeta ku swi vuyisa sweswi
va ringeta ku Duduzane hi ku Duduzile teke vanhu a va yisa Russia ya swi nga pfumeleliwangi hi mavunwa ivi va teka sweswi ku ta Duduzane leswi ni mi byelaka swona ni ku leswi endlaku hi Dalindyebo is treason yes Dalindyebo a nga swi koti ku a ku premier ya xifundza yi fanele ku va yi hlongoriwa hi ku misava ya yena ya a fane a khomiwini aka nkarhi wa sweswi a ri ku deni ka a timbaweni jele ku fana na AfriForum na un'wana na un'wana problem ya hina i ku hi mhaka vupresident bya president Ramaphosa byi deleriwe ngopfu that's why ni nge vuli nkulukumba luwa hi nga phikizana hi yele masofeni vanhu va ti endlela ku rhandza hikuva ku nga vi na switandzhaku Dalindyebo before ri tlomuta dyambu a fane a a khomiwi fane special force ya maphorisa xi n'wi tekini va n'wi yisa ka ti-holding cell because i ku pfukela mfumo leswiya yes he's a rebel i treason leswiya a wu swi koti ku matimba lava nga riki na wona i matirhisa premier i veka hi president ya premier i hlawula hi vanhu lava Yes. katsaka na hosi Yeah. yi ba xihambani yi hlawula ku premier fana so loko munhu a ku ni pfala tiofisi ta premier hi ku le misaveni ya mina i ku delela i ku delela ene vanhu vo tala va fanele va phanishiwa hi mhaka ku khomiwa xin'wana ku na xilo xin'wana xi rhandzaka hi mihisa lowo penga wa le Amerika va n'wi Trump ya loko delela swa yeah. I teka xiboho Kwala xi na- right a xi right mi ta swi vona court ya mara i ta va tekeli xiboho. hina that's why ni kwata ni huma Limpopo mina van'wani va dlina va ku ri no wena i dlina i va na tribalism loko u vulavula a hi mhaka ya swona i mhaka ya ku va ni langute swilo swo karhi ku vanhu va endla swilo hi mavomu hikuva va swi vona ku okay president la nga kona wa le Limpopo wa hlonipha mavhenda va va ka mhani loko fika va ku va khidzamela va a tlela ku khizama na swi vona vo tlela vo tlela hansi ya ka khidzama kambe hina Vatsonga ya hi mhaka ku nkulukumba luwa hina a Limpopo hi nga se teka xiboho hi rhanga hi swi anakanya ni fonela Ya. xipala ku ri no man a ni hleketa a yo tshuka hi teketa Hi xoka tiko, ya. va teka advantage ku ri hi yo ndlela yo rhangela kambe se leswi va tekisaka swona a va fanele va xupula president a va fanele va xupula Dalindyebo u huma hi parole wa ha sayina mukhalabye i ri bantiti kahle i kahle bantiti ende leswi a khomeriwa swona a ku ri switsongo ngopfu a khomeriwa ku rhuketela president Zuma ivi ndzeni ku pfuxiwa mhaka yo i dlaye vanhu a xanisa vanhu laha tikweni mara leswiya swo rhuketela premier i tlhe i vulavula hi mhaka political party ku ri hi yo yi faneleke yi teka it's fine ina right mara i nge teki you can't i nge banish premier i ku ri i fana a huma famba hi ku mali leyi a yi holaku na timovha leti a fambaka hi tona i ta mfumo i tax ya hina loko yi nga ri kona mali liya vukosi lebyiyani a byi a kona byi kona chairperson mi vula ku ri hosi yaleyo vulavulaka hi yona xikurufu a xi chuchekangi nkarhi lowu loko a nyikeliwa hi movha wa mavunguvungu hi vandla ra vafana lava ambalaka tihovorolo to tshuka hi ku loko swi nga ri tani hi ku ya hi mina loko munhu a va a ri na vudyelwani na tiko leri hina tanihi tiko hi ngo a hi fambelani na swona a nga ta swi endla leswiya hi lava ku hi songasonganyana hi ku hatlisa hi ta kota ku va hi ya ka mhaka ya James nkulukumba luwani a hi mhaka ya movha leyi nga yi kuma ka Julius nkulukumba luwani a nga ti ringanelangi ku va a rhangela vanhu hi ku loko a huma hi parole yaleyo a ku khomele n'wana wa yena n'wana wa yena i Azenati ya ivi loko a huma khotsweni ivi a ku n'wana loyi na swi hleketelelaku a nga la ku nyika xitulu xa mina swi nga endleka ku nga ri n'wana wa mina va ze va endla sweswiya swa ngati kambela ngati na swin'wana na swin'wana ene n'wana luwa a vula xilo xitsongo ku baba wa ha ri bantiti wa ha ri xiboxo wa ha sayina vukosi a byi fanelangi byi mikisana na swilo va swa contaminated na swona ya loko se i hetini u ta kuma i xitulu xa basile, wena ni ta ku nyika xitulu nkulukumba luwa loko u ba foni nampundzu
a ya nghenela mfalwane a gongonza a nga gongondzanga i tsemelele rivanti hi xihloko a nga ri na mhaka ku Mfana luya mfana hume wa yena nga fasitere. va ri ku tsakisaneni na makoti wa yena hume hi fastere mfana luwani a fika nghena la a fika vonela makoti wa yena mfana luwani loko a lo n'wi kuma loko mfana lexi luwa nga dya rivata yi fanele xi so a hi munhu la nga ti ringanela loyi a nga rhangelaku vanhu ku va ku swa vuhosi swa hlupha hi mhaka ya ngati kambe hi ku ya hi mina a va fanele va swi langutisa hi ndlela yin'wana ku ri nkulomba luwa va n'wi wisisa va kuma munhu un'wana loko ku ri rixaka ra ka Mandela ra vathembu va ha ti teka tanihi vanhu lava fanele va hloniphiwa kumbexani va n'wi dzevula nhloko liya ku fana na Samson a hela matimba va nga n'wi dzevula nhloko a nga qualify ku phela a swi le misisini swilo leswiya a swi endliwi hi ku na minkarhi yin'wana hi nga vona swifaniso swin'wanyana ka mavonakule mina hi ku ya hi mina ni hleketa ku swi endliwa hi tluka leriya ro rhandziwa sinya wa ntshava sinya luwa wa ntshava wa vula nkulukumba luwa loko a fika va n'wi rhamba loko n'wi landza nkarhi lowu i ku tala ni mi ta vulavula wa wa vula ku mi ni landzeleti se ni dya xiwitsi hi ku mi kumeseni dye swin'wana so i munhu loyi va swi tivaka na vona ku ximilani lexiya xa rihlaza xi le ku tirheni ngopfu kumbexani se hi nga va hi tlhokovetseli ngopfu ya mhaka ya Afrika hi nga tsutsumela eka government employees medical scheme xikimi xikulukumba xa vatirhi va mfumo eAfrika-Dzonga lexi nga sunguliwa hi emalembeni ya 2005 eka nkarhi wa sweswi vanhu va na swiphiqo swin'wana swikulukumba ngopfu 9.8% i mali leyi va fanelaku percent leyi va fanelaku va tlakusa mali kumbexani mi ngo hi hlamusela leswaku xikongomelokulu xa GEMS loko yi simekiwa a ku ri ku endla yini ku hi ta kota ku vona ku ri loko hi ya mahlweni hi vulavula njhani hi ku loko se ku tlakusiwa hi mali yo ringana 9.8% swi ta vula ku ri vanhu va nga swi nga endleka va nga ha koti ku va fikelela ku hakela timali letiya ene loko xi endliwa a ku ri timhaka ta ku ri ku lwisana na sweswo na swin'wana na swin'wana leswi mi nga ta hi hlamusela n'wina tanihi mutivi maybe before va fika chairperson kumbexani hi nyika background nyana ya timhaka ta medical aid scheme ku ti nga va ti sungule njhani ku ve na mhaka la hi lembe ra vo 1976 if I'm not mistaken laha khale ka mfumo wa hina wa xihlawulambala wu nga teka xiboho xa ku a wa ha endli vuvekisi eka swibedhlele swa mfumo hikuva na munhu wa ntima a kuma vutshunguri ka xona swibedhlele ivi va sungula timhaka ta medical aid scheme leti va nga ti endla va ti endlela xihundleni leswi nga endla ku ri va hetela va establisha leswi hi vulaka ti private hospitals leti ti nga ku dominateni aka siku ra namuntlha mara ehenhla ka sweswo loko se va kume ntshikelelo principal vanhu lava wana chairperson va mfumo wa rihlovo leriya va vuye va sungula ti-scheme ta ku hambanahambana ku ve na xikimi xa valungu lexi a ku joyina valungu ntsena before ku va na xikimi xa valungu ntsena vatima va nga pfumeleliwangi ku joyina medical aid scheme a va fanele va manyamanyana lahaya vo Khensani vo Malamulele i yini lexi nga vuwani i yini bedlele lexi nga le a Thohoyandou lexi xa ku duma ngopfu le Xiridzini na swin'wana na swin'wanyana mara loko se va twa ntshikelelo wa vanhu va ntima ku ve ku pfuriwa ti-medical aid schemes ta 3 ta ku lexiwani xikimi xa valungu ntsena I think loko ni nga ri mistaken a ku ri Bonita ne ivi ku va na Prasono ya timhaka ta ku ta joyina ma-India a ni swi tivi ku rito ra ma-India ri basile ku fikela ka nkarhi wa sweswiwani ku va na Syndas na swin'wana na swin'wana mara ku ve na swikimi swa ku khetela vanhu vanharhu valungu vantima ma-India na swin'wana na swin'wanyana mara loko se ku ta simekiwa GEMS laha mi nga vula ku yi simekiwe 2005 loko yi simekiwa ku ri timhaka ta affordability ta ku ri hi lava ku ri na tlinara na munhu loyi a tirhaka xirhapeni a kota ku fikelela ku kuma vutshunguri bya xiyimo xa le ehenhla so tanihi COSATU ku nga va kha ku humelela yini hi fike njhani laha
ka ku xikimi lexiwani xa GEMS xi fika xi tlakusa hi 9.8 9.8%. xa server purpose leyi xi nga Simekelo swona na. loko xi simekiwa. ya ku ya tanihi COSATU hi mhaka hi ti 26 ya ku macheni hi machela yona mhaka yaleyo hi ku i khale hi kha hi bumabumela ku ri GEMS va aligna ntlakuso wa vona ku ya hi leswi vatirhi va nyikiwaka swona hi muthori Yes. na ku ya hi inflation leswi va nga swi teka i swilo leswi hi nga vulavurisana hi ku ya hi vurhangeri bya hina lebyi byi dominataku hi SATU ka COSATU hi ku vanhu lava negotiataku ngopfu ka COSATU i SATU kambe hi ve na problem yin'we ya ku loko hi vulavula na vona sweswi va ri va na problem ya ku ri timembara ta GEMS timembara ta ti-union va tsarisa vanhu lava va vabyaku ku tlula mpimo mi kuma ku membara yin'we tsarisa vanhu va 4-5 lava van'wani va fambaku ti-dialysis van'wani va nga na leswi na leswiya Yeah. van'wani mi kuma ku wa swi tiva ku okay anti i khome hi cancer a n'wi tsarisa a nga vuli ivi endzhaku ka nkarhi swi kumeka ku anti i khome hi cancer ku fanele ku va na process ya chemo Yeah. swi endliwa hi medical aid loko mi nga swi endli sweswo media na society kumbe vaakatiko va ta lwa na n'wina yi abuseke ngopfu xihoxo xa GEMS i ku va va tsandzeke ku kombisa ntikiselo lowu va nga na wona hi ku ya hi timembara hi ku tanihi hi vayimeri va vatirhi hi na vutihlamuleri Yeah. ku fana na vathori Yeah. ku va hi niketa ntokoto aka timembara ta hina ku ri va fane va hlayisa leswi swi nga hlayisaku swi fana na loko vatirhi va yiva afemeni hi na vutihlamuleri bya ku va kombisa ku ri i nga yiva wena ka nkarhi wa sweswi i endla mali yo tala hikuva u yivile kambe loko ku nga se hela lembe khampani ya ku pfaleni mi retrenchiwa Yeah. se i fanele teka vutihlamuleri byo hlayisa khampani ya wena ku ri na mundzuku vatukulu na vana va wena va ta kota ku tirha kwalaha va kota ku hanya Yeah. ka GEMS a swi endlekangi sweswo swi endlekini a swi endlekangi hi nkarhi GEMS yi pfumele ku ri ku xupula vatirhi kumbe ti-beneficiaries hi yo ndlela ya right leswi tanihi COSATU hi nga pfumelelani na swona a va swi vona xikepe xi le ku mbombomeleni malembe ndzhaku a va fanele va kombise kwalaya ivi hi pfunana na vona tanihi COSATU ku lavisisa hikuva vatirhi lava hi tshama na vona hi hanya na vona hi ta kota ku lava hi ku a swi fani na le ntirhweni a wu hlongoriwi ntirhweni ku va yivele GEMS Yeah. kambe hi nga ku tekela ti-benefit ku lava va nga na ntiyiso va kota ku ya mahlweni na vana va vona na vasati va vona na mindyangu ya vona va kota ku kuma vukorhokeri hi ku leswi wena se i swi ndlaku se ku va vukungundwana So ni la ta mbutisa swivutiso swinharhu tshama wa xitulu aka ti-medical aid schemes leti hi nga na tona a tikweni ra hina ra Azania Azania i ku va hi nga hlongiwangi a ku fanele ku ri vito leri a hi fanele hi the tiko ra hina after loko hi kume ntshunxeko ko va ku vanhu va ve magwala ku na Bestment yi increase 6.8%, ku na Discovery yi increase 7.2%, MediHelp 8.4%, Bonitas 8.8%, Comcare 9.5%, FediHealth 9.6%, Momentum 9.9%. GEMS leyi nga endliwa vusiwana yi ta after FediHealth hikuva yi ri ka 9.8%. Ku ri loko hi sungula GEMS hi tlhela hi va yi ri a closed scheme hi vulavula hi monopoly ku ri n'wina mi xikimi xa ku khetha ra vanhu va mfumo mi ri n'wexe loko mo cheka nambara ya vanhu va mfumo for sure mfumo wu nga va wu ri na vanhu vo ringana miliyoni lava va tirhelaka mfumo aka closed scheme laha ku nga na monopoly
swi vangiwa hi yini ku ri James yi ta na ntlakuso wa ku tlula swikimi hinkwaswo swi nga va kha swi vangiwa hi mhaka ya ku ma-corporate ma dya hi ku principal aka last episode va te ma-corporate loko va kuma chance ma dya xana swi vangiwa hi yini for nkarhi wo leha tiyunioni ta hina ta COSATU na ta affiliate leyin'wana is it Fedusa ti va ti sirhelele James for nkarhi wo leha yi va yi ri xikimi xi ri xin'we va tirhela mfumo va nga vi na option ya ku ri hayi hina hi ya ka Discovery hi kota ku va hi ti olola ku hi sirhelela mavabyi lama ma vulaka na swin'wana na swin'wana mara xa vumbirhi before mihlamula tanihi mina Ntsako loko ni joyina Burial Society a ni la ku promota society yo karhi loko ni tsalisa kokwana wa mina a ri na 70 years un'wana a ri na 80 years loko xikimi xi n'wi teka xi va xi n'wi teka kha xi swi tiva ku ti-chances ta kona ku munhu loyiwani a nga lova ti 100%. Hikokwalaho ka yini James loko ku tsarisiwa vanhu vo karhi yi nga va screen or yi endla vetting ku ri vana mavabyi mo karhi a swi ta ku ku discrimination mara hikokwalaho ka yini yi nga ti vutisi ku ri why vanhu va malembe ma so va pfumeleriwa ku joyina xikimi xa hina. James loko yi tumbuluxiwa a ku ri mhaka ku swisiwana na mhaka ya vatirhela mfumo va hlupheka va hetelela va dlaya ti-cancer na mavabyi man'wana na man'wana va nga ri na vusirheleri na ku ri swikimi leswin'wana swa ti-medical aid a swi exploita na ku tikisela vatirhela mfumo ngopfu hi ku ri ku hambana na vatirhi van'wana vatirhela mfumo va tekeriwa aka salary van'wana vatirhi va kota ku medical aid yi tekaka a bank kumbe a bank ta vona lexi humelelaku va right principal ni ti vutisini na mina board ya James you know varhangeri But union. Hi ku hambana lava va nga rhumiwa hi Fedusa na COSATU pasisa ku ri 9.8 yi fanerile swa hi hlamarisa namuntlha ni nga mi nyika example second deputy president wa Nehawu i board member ya James u te yini loko tekiwa 9.7 ni ti vutisa kahle ku mina hi ku ya hi mina a ni ta resign loko hi bumabumela swilo ni ri deputy president wa Nehawu kumbe ni ri shop steward se va teka leswi swi nga ta dlaya vatirhi a xikhwameni a ni ta ala ivi ni va wo sungula ku va ambassador ya ku va ni lwisana na 9.8% ku nga kona hi ku na ku bola loku nga kona James a yi fanelangi ku tlakusa ti-tariffs na swin'wana James a yi lavisisi va ta ka ti-work la vanhu va tirhelaka kona va tshama na ti-union va tshama na vathori va teka timembara ta vona va va konanisa ku ka timembara leti nga na tona la ti-beneficiary i mani loyi i na xiphiqo xa yini hikwalaho ka yini ku ri ni mi byela ku loko vo teka xiboho xexo kumbe xitshunxo xexo vanhu lava va nga busy sweswi va nga ku yiveleni ka James va ta sula vanhu lava nga fanelangiki ku va laya xa vumbirhi ti-pharmaceutical companies va le ku benefiteni ngopfu aka James hi ku va kona lava tekaku munhu va ku byela ku hi ta charger 5,000 hi ku ya hi mirhi leyi nga ta ku nyika hi tsala na ti-injection leti nga ku tlhava tona i nga tlhaviwangi i ta ku nyika mali ya so 2,500 so leswi swi nga endliwa swo vatirhela mfumo va vuyeriwa hi James vatirhela mfumo va tlhela va teka James liya va ya yisa ka private sector ya sengiwa swi nga ri nawini hi yo mhaka ni vulaka ku a swi lava ku va ze va yisa ka 10% a va konanisi va lavisisa va ta vuyeriwa ni mi byela leswi ku na ti-surgery ta madokodela ku na ti-chemist leti ti nga ta ku loko James yi lavisisa va fika va ni teka ni ri member va ku mara Mr Ndlovu
A mu nga ri ku n'wi vabyeni. diagnose so munhu loyi a nga na swona sweswo na medication ya so ene ku na vanhu lava tlimaku va na Se hi stress va byele- yisiwa ka doctor va nga ri na then mi stress endla yini ma va fayina loko mi va fayina ma vuyeriwa hi mali liya mi nga yiveriwa hi ku leswiya swo va ku 10% va ta loser business and a ni swi tivi ku a va na xivono na varhangeri lava va rhumeriwaku ni swona na ti-affiliates ta COSATU why va rhumela vanhu lava nga na mihleketo leyi yo ka yi nga vupfanga chairperson mata yi vekeni so why va rhumela vanhu lava ya ku dyeni ka swikhekhani kambe va nga contribute nchumu because loko u yimela vatirhi laya i fanele i make sure ku ri increase yin'wana na yin'wana ya medical aid scheme yi fanele va yi ri ni hansi vula ku sweswi aka inflation because Sweswi loko salary ya mina yi increase hi 3% wena u increase hi 10% na yi kuma kwihi mali liya endla ku va swisiwa na mona Yeah. xin'wana xa kona i timhaka ta ku ri loko u languta PSA na Fedusa hi vona lava va vulavulaka ngopfu va lwisaka mara vanhu lava va nga kumbe ti-trade union leti nga hansi ka vandla ra COSATU a ve le ku vekeleni ka rito leri twakalaka Va dya. mara sweswi hi kona sweswi hi ti-26 va lava Principal, va dya na? a ni tivi loko ku ri va dya swi endleka va kha va dya mi te macomrade loko ma kuma mboho ma dya mo ni basisa a ni lavi ku hlongoriwa hi COSATU no mo ni basisa hi nga swi tsakeli ngopfungopfu nhlangano wo fana na PSA yeah loko wu lwisa xilo xo karhi ya ni hawu yi teke xiboho xo national shutdown ya lava tsumelaka TV hi ye tikhoto hina timembara ta hina ti khomisiwe hi timembara ta PSA va ku va hi sivela ku ya mintirhweni yeah ene ni hawu a yi ku resolution 1 of 2018 ya why vatirhi va nga kumangi increase hi Yeah. 2018 2019, yeah. 2020 financial year ya hi hlamale ngopfu PSA yi ku hina hi lava ku tirha so na sweswi swi nga endleka PSA yeah hi va careful yeah yi lwisa GEMS Yeah. hikuva ku ri na bonitas kumbe yin'wana nhlangano Leyi va lavaka ku yi faka emahlweni. leyi fanelaka yi nghena yi benefita Yeah. ya hina leswi hi faneleke swi endla tanihi vatirhi na timembara ta COSATU yeah vanhu lava nga ka board ya GEMS a va susiwi a va susiwi hi mhaka ku ri before GEMS ha negotiate hina va yimela va tatana Mgwena Maluleke na van'wana va vulavula na kana in PSBC yeah ya va vulavula na minister wa finance na treasurer yeah ku ri hina hi lava 10% mfumo ku a swi nga koteki there was July unrest ya hi lombe mali ka IMF and World Bank Yeah. ku na ti-austerity measures Yeah. and hi sayinini ku hi ta ngetela hi ku ya so hi ta mi nyika 4% lava nga ka board ya GEMS Va pfumela njhani na a va zi 9.8? va need that's a resolution yeah once we get 4% GEMS must be 3% 2.5. or 2.5 ya so a swi vulavuleki leswi va nga swi endla laya va ri ti-board member a swi vulavuleki vo fanele va xupuriwa it's actually treason vona va helelako hi michini wun'we maybe munhu u kuma 24,000 or 30,000 or 50,000 so what about hina van'wana hi nga And, entry level because chairperson ne maybe principal before me ta ne hi ku ya hi mina loko payroll ya government ku ri na 1 million employees yeah more than 2 million lava nga ka jeni let's say 2 million a swi kotakali ku ri 2 million ya vanhu va nga vabya hi nkarhi wun'we na ti-dependent ta vona a swi kotakali xikoho xi nga koho lexi nga ku humeleleni lexi va nga ri ku xivuleni lexi va nga ri ku xivuleni ku nga va ku dyiwe mali a ni voni ku ri deploy ya COSATU leyi nga ta ya tshama ka xikimi ka board liya ya xikimi lexiya yi nga fika yi khondla mavoko njhenjhe yi ku hayi 9.8% mara hikokwalaho ka yini COSATU yi deploya ti-NOBs kusuka ka ti-affiliates ta yona because they are going to be conflicted yeah hi mhaka ku loko NOB kha yi tshama ka bodo leyi yi nge he swi koti ku loko mi fanele mi toyitoya yi yimisa nenge wun'we na voko henhla yi ti toyitoyela yona why mi nga kumi vanhu lava va nga na swikili swo karhi ku ya hi profession yaleyo ku va va tshama ka that board ku ri it's a health board hina vanhu lava nga na degree ta this particular field
ka hi songa hi ku no hatlisa mi vulavula ntiyiso wa hetelela kwalano hi ku hina madokodela Yeah. na tinese dinosa timembara leti nga tinese ta madokodela ya vanhu lava ti-experts ya a swi bohi ku va shop steward ku va ya hi tshama lava xikili lexi wena yi nga na xona Yeah. kambe ka nkarhi wa sweswi munhu i tekiwa hi ku i deputy president Yeah. i secretary general Yeah. a ya hoxiwa laha mi kuma ku mina sweswi ni teacher Yeah. kumbe mitlinar kumbe ni cleaner mara ya like former president ya hina a ku ri va driver messenger va nga na ku ri ti-cleaner Yeah. ni ya tekiwa ni vekiwa laha hikuva ni ri national office bearer Yeah. without swikili kumbe vuswikoti lebyi nga fanela Yeah. hi ku loko sweswiwani ho rhumela madokodela kumbe vanhu lava nga va tirhaka hi swa rihanyo va ta kota ku swi vona ku no hi nyikeni ti-statistics ya ku ri loko mali yi ze yi hela Yi herisiwa hi yi herisiwa hi yini va kuma Yeah. ku na mavabyi yo karhi ku na mavabyi va kota ku plana va plana na 20 years later Ku options ta hina ti hikuva va so. vona ku no mara common disease hi leyi Hi leyi. mara loko And mi yi yise teka mali yo bofu tala. loko mi yise bofu laya Uh. mi ya swi kota njhani swo fana sweswo mi nge swi siveli So hi ndlela yin'wana n'wina mi ri deployment a yi kahle. a yi kahle Yeah. a yi cinciwi ngopfungopfu loko swi ta ka rihanyo a hi swilo leswi ku faneleke swi fakiwa tipolotiki ka ndzeni gembu le rihanyo ra vanhu ku fanele ku fakiwa ti-professional ya lava kotaka ku swi twisisa hi tlhelo ra swa timali Yeah. na hi tlhelo ra swa rihanyo nkoka wa ku hlanganisa swilo leswimbirhi hi kota ku ya mahlweni hi ku loko a ku nga ngheni mabofu a va ta va swi voni tanihiloko ni vula mina ni ku ti kona tikhemisi leti munhu a swi tivaka ku okay ni hole hi 27 ni tirha ka masipala na raha mali a ni na mali mara hi ti-5 loko ni ya ka khemisi liya ni ya ku vuye na 2500 Yeah. va claima 5000 medication so swi kona swo fana sweswo a va ta va swi vonini ku okay laha ku na problem laha ku na problem laha ku na problem Ku landzelerisa ti-trends. mara xa vumbirhi i ku vanhu lava i tidokodela i ti-professional va le ka board loko mina ni ri so ni ri ndlopfu ni bili ya mina always loko ku va na allocation ya hela Yeah. loko ku va na allocation Yeah, va yeah, fanele va within vitana 6 va ku- months. va fanele va ni vita va create clause leyi nga ta vula ku hi kombela malunghelo yo ku va hi teka membara hi assessa hina vinyi yes hi ku hi madokodela va ta ku teka va ku cheka ku hi mpela i hlupha hi ku ku na murhi wo karhi wa vanhu va mbilu tinsu xivindzi Yeah. minenge se loko i ze i teka medication yo karhi swi vula ku hi hlupha hi sweswo Ene nakona, Che. va ku popola va kuma ku a swi kona va kota ku lavisisa mara che ku na timhaka ta medical incapacity na timhaka ta medical Medical body body. aka workplace Yeah. xana tanihi COSATU hi endla yini ku enforce such policy because a GP a nga fanelanga mi nyika masiku mo hindza let's say 5 yeah loko se mazama hindza 5 i fanele ya ka specialist specialist yes swi ya ka timhaka ta medical incapacity na ti-investigation na swin'wana na swin'wanyana xana yi nga va yi ri na swona sweswo this thing yaleyo yi hlanganahlanganeni mina ni tirha HR Yeah. medical boarding hi ku ya hi police now Yeah. general practitioner a va nyikiwangi matimba ya ku va va more than 3 days after review 5 ya maybe no va ku nyika 5-7 days yeah Yeah. kambe loko i ze i heta masiku ya wena in within a leave cycle 12 wa masiku Yeah. lava va makumi lava Yeah. va ti-principal Yeah. hina hi tirhaku Ku za va 10 wheel. administration, va hi nyika 36 days yeah hi 36 months Yeah. meaning 3 years 12 months i 12 days yeah Yeah. loko va ku 2021 to 2023 Yeah. loko fika 2023 it's a trigger point Ma hetile. se mi hete 36 se mi ya ka specialist Yeah. mi mo pandza hi nhloko specialist a ma ha yi ka general GP. practitioner hi mhaka ku mi ta nyikiwa leave without pay yeah hikuva masiku ya n'wina lama ma nga allocatiwa for 3 years ma herile ma herile Yeah. so hambi ku ri siku rin'we mi fanele mi ya charge hi specialist loko Yeah. ya ka GP it's not gonna be paid Yeah. hiku leave yin'wana na yin'wana is incapacity yes leave Yeah. so swi le ku endlekeni se hi yo mhaka ni vulaka ku na gems loko a yi rhangela hi van'wana ntokoto va swa vutomi na rihanyo a va ta veka milawu yaleyo yeah hi ku
ni byeleni ku sweswi a ku nga ri na mhaka ya specialist vatirhi va tlharela tlhelo munhu a ta heta 36 days Yeah. a tlhela doctor GP ina right va ta na mhaka ya specialist because yi charger extra yeah yeah i nge ngheni ka specialist i tlhavona yi ti huma i nghena la a tlha ku tsalela swilo For the 4 day. ku ri va 1000 Ya xava hi wexe. ya xava so masiku ene lama nge nga ya lova xava masiku lama nga so lova loko va na vulavisisi ta vona ku ntsako u nyikiwe murhi wako a ya xava wa 2000 u wu xavile na yeah lo a nga mara- wu xavangi problem ya no mataku yaleyo hi fanele hi kumela nkarhi wa yona kumbexani, ni nga hlamula katsongo leswiya swa leave liya ya ma-principal na vakamberi hina vakamberi na ma-principal ka leave liya ya 36 days na hina ha wela laya kambe hi nge vulavuli ngopfu hi yona sweswi a ni hleketa ku ri kumbexani hi tsutsumela ka liya ya hosi oh yeah Filia. ya hi songasonga ya Oh, yeah. ku hi ta kota ku songasonga hi ku hi nga tshika hi yi rivaleni i mhaka ya Yeah. koka ngopfu eka nkarhi lowu hi nga ka wona hosi Philia N'wamitwa va tiveka hi ku ya hi ku tsalatsariwa na swin'wana na swin'wana va tiveka ku hi vona hosi ya Vatsonga ya xisati leyi yi nga kusuka eka ti-court a yona hosi yo sungula very hosi yo sungula mara ku na vonelo ro hambana na rero Yeah. leri ka rin'wana ra masiku kumbexani hi nga tshika ku hi ri testini mara lexi humelelaka i timhaka ta ku ri laya ka kosi luwa ku ve na speech lexi nga nikiwa hi hosi Xilungu wa Mhinga Yeah. speech lexi hi nga ta ka hi nga xi tshiki hi nga xi langutisangi hi ku laya a va vulavula hi timhaka ta ku va ringetini loko va ha lwela mfumo wa Collins Chavani va heli va wu kumini endzhaku ka loko Collins Chavani a lovile ni na ku tshemba ku mi nga mi kha mi swi vona hosi Xilungu wa Mhinga i munhu loyi a nga na vutlhari byikulukumba swinene eka nkarhi luwa wa nkosi wa hosi wa Collins Chavani va ve va vulavula speech xo karhi laha ku nga hela ku kumeki masipala luwa se sweswi va vulavula hi mhaka ya ku masipala wa Collins Chavani wu fanele wu ya eka masipala wu ya katsiwa na masipala nkulu wa Mopani lexi va xi vulaka i timhaka ta ku ri loko vanhu va ri ndhawu yin'we swi endla leswaku va kota ku va fumeka kahle tanihi rixaka nakona swi ta tisa social cohesion se a ni ta kumbexani hi languta nyana mhaka leyi hi nge se ya languta mhaka ya ku hoxiwa ka switulu hi ku ni voni na switulu kha swi halaya na swin'wana na swin'wana se mi vona onge miehleketo leyi va taku na yona timhaka ta ku ri va masipala tsongo wa Collins Chavani wu fanele wu suka Vhembe wu ya Mopani principal mina ni nge se hlamula hi leyo ne yeah ni hleketa marito ya khale ka president wa tiko ra Mozambique yeah Samora Machel u vule ku ri for a nation to survive yeah a tribe Yeah. must die yeah so loko ku ri ha omelele laya ka ku tribe yo karhi yeah yi fanele yi strive yeah tiko ra hina ri nge yi amahlweni yeah a swi hambananga leswi nga humelela KwaZulu Natal loko mhani luya a rhuketela xivulavuleri nkulu xa province ya KwaZulu Natal hikuva a kha a huma a Venda yeah a n'wi haxa hi hlamba leyi a ni voni ku ri loko ho yisa a hansi ka sinya a hubyeni a nga rivaleriwi yeah so leswi hi nga swi vula hi tseketsela mhani luya yeah hi fanele hi va consistent na halawani yeah loko ku ri tani hi rixaka ra Matsonga Machangana yeah hi la ku va na hosi nkulu ya hina ku fana na vuhosi lebyi nga kona KwaZulu Natal a swi bohi ku hi va hi ri Machangana hi va hi ri ndhawu yin'we Machangana hi tele ngopfu or Matsonga hi tele ngopfu ha suka hi ya kwihi a bordereni ya le Maputo hi vuya hi Mpumalanga van'wani va nghena vo Swaziland na swin'wana na swin'wanyana ne Bushbuckridge and all those things mina hi ku ya hi mina ni nga ku ri tani hi tihosi vona because problem a hi le ka hina vaakatiko problem ile ka tihosi ku ri i mani a fanele a va na vudyela kulu a va ku hosi ngako xin'wana hi lexi ma vona producer in Bison la yi ri fana hi songa no xin'wana i ku mhaka ku ri hi fanele swi twisisa ku we live in hi hanya ka vumbiwa bya tiko lebyi byi nga na bya xidemokirasi and xa vumbirhi tihosi
va na ndlela ya vona ya ku rhangela yeah leyi a ku heteleleni ka siku va lava ku mfumo u yi tekela wu va komba ka swin'wana kumbe ku va pfuna yeah bona hi xivona va na ku kokelana a hi khale ku vulavuriwa hi Siyandhani Giyani airport va loko mbalavula hi Siyandhani airport mi ta holova na principal ku ya hi bona loko ho tirhisa swilo xintu na xihosi yeah swi nga endleka tiko ri nga koti ku ya mahlweni yeah hi fanele hi va xixima hi va hlonipha hi kha hi swi tekela nhlokweni ku principal la tanihi loyi munhu la nga dyondzeka ene a twisa ku Rainbow Nation na vun'we hi fanele hi rhangela hi kha hi tekela nhlokweni mhaka ya vun'we lebyi loko ho za hi languta timhaka hi ku loyi Muchangani loyi i Mzulu loyi i muhlovo wo karhi ku fana na TUT leyi nga ku lweliweni swi ta hi nyika hi ta tsandzeka ku ya mahlweni hi ku ri van'wani vanhu ku fana mina na n'wana Natal na n'wana Eastern Cape 2 va ta tsakela swikiza sweswo va swi loko se hi la ku hanya swi vula ku mese ni fanele un'wana a tsemeka hi le xikarhi hi ku loko ni ya Eastern Cape a ni pfumeleli ku nghena se hina hi rhangela ku mfumo wu rhangela tihosi hi mhaka certificate xa vuhosi xi huma ka president so siku na Mrs Zulu i nyikiwe certificate president Ramaphosa mara ka ha ri na hoyi ku na hoyi va rhulini swi herini sweswo a ka ha ri na lava nga ta aphila kona court Supreme Court yi swi herisini a ka ha ri na lava nga ta ya kona mara certificate xi hume kwini ka president and court a yi nga ta rhula kumbe ku teka xiboho lexi phikizanaka na certificate xa president hi ku loko se yo pfumelela mpfumawulo kumbe ku asa ku karhi ku hi influence ku teka decision hi ta hetelela hi teka decision leti nga riki tona hikuva ku ri na mpfumawulo se mfumo na milawu leyi nga kona leyi hambi ku ri tiloyara kumbe ti-judge kumbe va mani va tirhisaka yona ku fikelela eka xiboho loko ka hi songasonga chairperson ku ve na ku haha ka switulu laya tanihi Matsonga Machangani loko ku ve na munhu loyi a nga rhwala xifuva a nga rhwala misava hi xifuva ni chava ku vula ku munhu ra hi bakiti principal va nga swi basisa before mbutisa swivutiso or loko ku ve ku ri na munhu loyi a nga lova amutini hi tiva hi hlonipha swinene va khale ve ri n'wana a fanele a tisa mbuti n'wana a tisa mugayo n'wana homu nyimpfu huku ya mukokoroxa na swin'wana na swin'wanyana mara hi vone ku va tendera mavunguvungu leyi leri na rona ri nga kumaka ri halahaliwini ku hoxahoxiwa ka switulu ku nga va kha ku humelela yini hi rixaka ra hina are we political even if ku ri na grief I mean the family is like yi le ku rileni va ndyangu na rixaka ri le ku rileni mara ku ve na ku nga va ku ri na van'wana kumbexana ka provincial executive committee lawa mi kuma ku vito ra vona a ri kona ka xileti lexiyani se va tirhisa vanhu vo karhi va va nyike mali vo haxa switulu layani ku ri se hi kahlekahle ha hloniphi kahlekahle no sweswo swi endliwa hi mhaka ku ri hina why u nga ku voice ya n'wina ya hansi nyana mi le ku hlonipheni Vatsonga Machangani hi ve na problem na tiko hinkwaro ku angarhela na tinxaka tin'wana hi ti byela ku politiki i ya vanhu vo karhi ivi vanhu lava va nga riki na rirhandzu ra tiko kumbe vaakatiko va tsutsumela hi ku vona vudyelo ka politiki ivi va vitaniwa varhangeri mundzuku va lahlekisa vanhu swa nyumisa ku rixaka ra ka hina aka nkosi wo fana na luwa wa xiyimo xa le henhla munhu loyi a nga teka vukorhokeri emadorobeni a byi tisa matikoxikaya vanhu va tirhisa tipolitiki va kondlotela ku va lwisana na vanhu ku lava ku pfariwa vanhu vo karhi loko i cheka u kuma ku ko va munhu wo karhi a lavaka xitulu branch ya yena yi mina yena xo karhi na loko branch yo yima na yena ndhawu liyani
yi hlawulekini yi hloniphekile ya hambi a ku nga ri hosi hi le nkosini wa ka hina ya fanele ku khoma ku ximunhu tisa tipolitiki loko mhani va joyine politiki kumbe papa kumbe makwenu ya a va nga lo ti dlaya kumbe ku dlayisa hina a va seketela struggle ku ri loko se mi ta laya mi ta ndlangarise ku va ka conference Ya. kumbe a rallyini ya ANC ya kumbexana ya EFF hikuva a hi swi tivi ku lava nga hoxa switulu i va mani mhaka ya EFF mhaka ku na vanhu lava pfumelaka ku aka nkarhi wa sweswi a va le ku humeleleni ku machangana ene sweswo i mhaka ku tsoniwa ka mihleketo munhu loko a tsoniwini Yeah. mihleketo yi ri yitsongo i nge n'wi koti Yeah. loko munhu a ri na mihleketo yo vupfa Yeah. i ta swi twisisa ku loko ni ri murhangeri nkosini ni ri aka province ya a ni fanelangi ku veka kumbe vanhu lava ni sapotaku kumbe ku ni seketela va veka marito yo karhi Nkosini. ku marito lamaya maya avanisa rixaka na province ya a hi fani na tale hina ku nga ririmi rin'we ya hina tindzimi to tala ya ku kondletela Kambe hi na fone. leswiya, ya swi tiki ku tlula mpimo na xibono xa swi tiki ku tlula mpimo ku va Limpopo yi va yi hi hlanganile na xibunu Limpopo se namuntlha hi vona vanhu va tirhisa mali ya vukungundwani ku va ku lwiwa ya ku semuriwa hosi Yeah. swilo va nga swi ri yini swilo swa hi province ya hi ku a swi swi tshama swi humelela kun'wana ya hi fanele hi swi condemn hi to ka hi nga vuli hi vito Yeah. mara ha va tiva vanhu lava ngo hi xipedi va ri va nkhetheni Yes. loko mina ni nga ri kona A ku nga vi na a ku nga vi nchumu. nchumu. a ku na structure ni Mina a ni ri ku hlayeni ka tivhoti aka conference ya Johannesburg ya nkulukumba loyi a nga meyara sweswi u dyiwini u vuya a boha hi tivhoti ya mara wa ha ri ku rhaseni ivi a teka swiwengu swi tsutsuma van'wani va teka na tikhamera na matsiraninkulu wa ANC va ku va pfula tivhoti va rivala ku loko va ndla leswiya va le ku onheni ka xindzhuti xa vandla ene i luzini a hi ri kona hi hlayerini na valandzeri va yena a va ri ti-observers munhu loyi a nga ndla swilo leswi ya nkosini wa hosi Xiluva Yeah. a nga hambananga na meyara wa i Johannesburg fanele a khomiwa kahle kahle loko yena ku ri mfumo wa ANC kumbe nhlangano Yeah. wu na nkoka ka yena loko yena a ri MEC kumbe a ri murhangeri Yeah. loko mundzuku o huma swi nga endleka a pfula vandla ra yena ya Hi no ku- ye- mi veka kahle hi ku karhi a ha ri na wona lani loko hi nga ha ri na karhi timhaka ta vuhosi bya ka Baloyi bya ka Maluleke bya ka Nxumalo bya ka Xirini no mi nga ri si bya ka Xirini ku hava chomu bya He ka vanhu. Sweya se lexi nga ta humelela principal a mi swi tuka swi ri ta hi tihosi to swikulukumba ni tshike ni yisa mahlweni Principal. hi ta ringeta timhaka ta ku va hi tshineta vanhu na kusuhi ku va ta kota ku va hi basisa hi mayelana na sweswo Principal. mara ku na lexi xi nga hi nga se xi Principal. hi nga se xi endlaka before mi vutisa producer wa Mpenuto u la ku mi nyika 5 minutes loko va nyika 5 minutes va ta ni nyika mara se ni ta va ni vutisini xivutiso lexi humelelaku ni fanele ni vutisa xivutiso laha hi vulavula hi timhaka ta mfuwo mi wa ta rixaka vutisa after producer wa vulavuleni a hi pfaleni ya vuhosi yi lehi ngopfu Yeah. ku ha lwisana na vuhosi between Hina, i mani a fanelaka a fuma gazankulu ya khale ya after loko hosi Ntsanwini hosi Ntsanwini va fambini a hi vangi na vurhangeri phela after hosi Ntsanwini se a hi pfaleni swona twimi ku mabunu n'wina mi ri mabunu ma nghena kwihi tinxaka tinharhu leti nga le va ri na Afrikaans Yeah. va la ku yi ri ku na Xitsonga no ku na Xivenda ku na Xipedi ku na Xibunu na xinghezi ku na i lexi xa Kimunati a hi pfaleni so ku na Sloveni a hi tweni so leyi ne a hi pfaleni so hi nga se yi pfala la ririmi i ndhavuko lexi hi vulavulaka hi xona la Eh. hi vulavula hi tindzimi a hi te tindzimi ta vatima mina loko a hi 20 yo tindzimi ta vatima ne Eh. a swo boha ku hi vulavula hi ndhavuko a ni sweswi a na Hi tala te no ni kombela ku basisa principal Loko mi ku ni kombela ku basisa principal ne Loko mi ku a yi mexa ngwenya a na tala hi ri ku na ririmi rin'we Yeah. leswi mi ivi hi ya vulavula swona. Eastern Cape hi ku na marimi mambirhi ku na Xisuthu ku na Xixhosa Yes. a ni ri sweswi
a Limpopo hi vula hi indigenous people Yes. a hi vulavuli hi lava nga ta hi a swi swikepe vuli vete KwaZulu Natal ku na Principal. rin'we n'wina okay so Principal a hlula leswi dloko. Hayi mara hi nge se ya Producer. xivuriso xa siku hi pfala kwalano xi ri yini Producer, no. Before, no. Producer, before ya ka xivuriso ne. A va hluvuli xidloko principal Yeah, va ta va hluvuli kota ku xidloko, ri principal. va yingisela ti Va ta guest kota ta ku hina yingisela kahle. ya hi tlhelela laya Hi nga tlheleli vanhu va laha. hina va hi byelaka ku hi nga phikizana Mi nga hi hambi swi nga blackmail. fanelanga. Kambe hambi swi ri tano hi ta ka n'wina hi ku hi nge mi tshiki mi famba mahala xivuriso xa siku ra namuntlha xi ri kwahle mavulungwa xi dlawa hi vavasati hi ku rivala a hi tweni muendzi wa hina ku ri xana Xitsonga xa yena xi ete kwihi kwahle mavulungwa xi dlawa vavasati hi ku rivala Ma vona principal ala ne. Mi flexa ti masele. a ku hlamuliwe loko ni rambiwa Mzeliwangi mhaka leyi. a ni byeriwangi ku ta va na swithokovatsele na swigaririmi na swin'wana na swin'wanyana mina ni prepare mhaka ya swa gems na swin'wana swa mi vulaka swona loko ni vuya ra vumbirhi Ta hlamula. la ku hlamula ni tlhela ni vutisa n'we question leyi ni swi tivaka ni nga yi Va hlamula vutiseni question, va vutiseni question. yimeli mara ma swi tiva n'wini a mi swi tivi ne leswi bena madokodela kambe hambi swi ri tano mi ni hlamulela o ma swi tiva na swi tiva hi ndlela Swi ri ya yini? mina Mo hi hlamulela vayingiseri. hayi ma hlamulani mi hlamulela vayingiseri hi ta ni kota kombela ku mi yi vuyisela futhi yi ri kwahle mavulungwa xi dlawa vavasati hi ku rivala hi ku ya hi mina ko lo katsiwa mhaka ya nkwahle Mirhi ya mi phasa. kambe va vulavula hi munhu wo fana na principal U teniwile. yi theniwini en'wanuna ende yi rivala ngopfu so ya a ni ri swilo leswi hi fanele hi swi vuyisa kusuhani ku fana na sweswi ku na fourth industrial revolution Yeah. sweswiwani hi tirhisa ti-gadget Chairperson, swa tibuku you are a politician. no. Xivutiso lexi a xi simple ngopfu. kahle sweswo sungula n'wina hi ku angarhela Yeah. sweswiwani vayingiseri Mo ni mi va hlamulela teri swona. no mi nga dominate ne ya va vuletana ne Yeah. ivi yi tlhela yi vuya yi dominate. dominate swi vula ku hi ndla yini ya rivala yi xi dlaya vavasati mhaka yini ku rivala leswi swo dlaya vavasati swo nghenelela mara ya rivala na next week hi mugqivela yi ta tlhela mo mi nyika nhlamulo hi ku ya Mara hi principal, hi ku ya before mi hlamula. la ku hlamula Hi la ku loko mi hlamula ne. Eh. Mi cleara na mist. I mean there is a fog and a mist, you know. Ku na allegation la. ya Ya ku n'wina ku za mi yimelela President Mugabe. Mi le ka line ya 1. Na mina- Veri mi theniwile. Xirho lexi mi nga na xona. Mo va na xona ku va xi khavisa ku va mi va n'wanuna. swo fana na A ni se heta. ya nda yi hlamula ka vhiki leri taka mara mo ni ene mi nga hlamulela lovi vhiki leri taka mo ni hlamulela vayingiseri ku ri loko va vulavula hi timhaka mi n'wa tipolitiki mara mi zamazaminyana hambileswi a ni swi vona ku ri mara loko a ku ri timhaka ta ku xikambelo xa ku hela ka lembe a ni fanele ni va nyikini timaraka hi ku na swi vona ku mazama mo zamela a munyameni lexi swi vulaka swona i ku va vula munhu wo rivala no nonoka ngopfu Mara va hlamurile musi. mi nonoki n'wina na n'wina mi nonoki n'wina na ya hi ta yi pfala kwalano i nkomo